ne asasi wura twedi ampon yawa nase amen awo bambo nya resupa wode nam ne doba mezi asoma don ya to yi adofo no musumfo apostle OKOH enne mesane mu adi ahie mu ne yes ye be che oba ade twedi ampon yawa nasem wian waso fa book no pen na asem ne to famu a wo hu se dia be ode be den o retu ne to bre oba ade yawa nhira wo se sabe waje adwa etwen nkwagesem ene nkwagesem ato a wo fie NKWAGYESEM ba we di we ba yi ti haye se se die 7 years TV se die oma digital like ndi bibia ba search bia wo sabeka oba dia we nhira mu nyina eni wona ena mo nsa so na oba dia do yaduru sam pempenso yi oba dia we nhira ye nyina adofo me ne topic e ba no odere topic ni ato din se onipa kwan da oba dia ya wanim onipa wa kwan no eda nyankopon anim bibie no abetima yesie ne da biara da etu bobra ya adwene ho bobra ya adwene ho kwakire ba anyesa ho be kire ena bibie no onipa be na asase so a obe na adwene se ade na oye no nyankopon huni me semu bebre mu wani na ono adwenya sharp no nyankopon tete ne nsa so mo abe ho be kire ba mo ne be ka sa kire tie the Bible can with the book of Proverbs chapter 4 verses number 8 tie Bible Proverbs chapter 4 the part of verse number 8 o see bunu ko na ebe ma wo so so ye na tu a ebe yo animonyam ebe ye wuti animonyam na wo de atechire wutiri ebe ye abotire fefe wo se die ba sam wo se ebe ye abotire fefe nyankopon sam na me so bra wo no yes na ebe ye wa abotire fefe dachi na be sha wo so na onyankopon se na sam eba wo nchen no so wo hwe so yi a na wo di asam no so a ebe sha wo so etimi batie mi etimi ba abrante papa mama sabre wutie mi a odofo ene ni wadom ne no nkwagye da yes wadwenya sharp yes esanse baabia wugina no eye wadwe sabra ba wo bo fa ho dia wo boa ene otwedi ampanyakopon na misu tufo ne yes woni mra wo so na wawu yes sire babu bekan me batie mi o se tie na sam na fa me nsam tie na fa ne nsam efrisa den eye nkwa eni mfie dodo ena de beka wo bra wusuo na sam edina hyedia so ne ni wadu me ne no nkwagye da odofo wutie mi wo nyankopon se woni moni pa bia kwan ne ni di wachi woni ko bani di wachi yen code the book of Proverbs tie mebusa mo homa no tie akasem bia church 5 yanko Proverbs chapter 5 verse 21 to 22 verse 21 to 22 Bible nkasa what onipa kwan da woni ko post onipa kwan ya den onipa kwan da wonu twadi ampodan nanim eti sister me pacha hye wona abon nyankopon hu yes baby ani na no ache long time ebe ye jai kuku afo na chebe ye jai wo yira afo na chebe ye jai woni ko pacha ebe ye jai wache krono abọ hunu baby wutu anam nko bi oluman twadi ampo nyankopon hunu baby wutu anam nko no hina ne nam no Bram Robber, mo kon go zi awie yo kwasa krofu panyi kra wawu enti ne wadomra wabo bi ajai woni ko pawu bi no abetima kase wa ya woni ko pawu hunu ya woni ne di wachi wo hunu wa kwan enne ne wadomra ne no nkwaje da mo adwenya sharp enne so 40 aso de wo yire kakisi mo wa yire kwa masa to wa yire konto fin kokura wo mo ane do mo me wa ana so le man su gubati Christian brother Christian sister who ran so the man from them was a day enwa ena jama yum se pacha oba be sit bo rasta ni ba kwa dey akata sasa bon sam wa bon sam sasa odo fo tie mi woni ko bangu abraba wo bon wo ena ni wo ni pa wa kwa dey edawrade ani wa kwa da twedi amponyo ko panim ono tata wa na mo nyina wo ni pa na mo bi ono dey tata ba bia wo ko bia o dey wo hunu ba bia wo ko wonti mi ni boni nsie ni da bi me na me ka chawo ke o tie mi na me chawa de mi onde ke ene boni bi woni pa bi e wo wiase a o yusu word bi boni bi wo wiase obi ya ena me we dia obi anim me nko na minim me nka se me nchiro boni ni pa na asase so no angrofo bi nimo samo wini ma me ka chiro the first person ya wonim so wo di boni bi asie no eh wa o wo ke ono ngasa nim tu ba ka woni masmas wawu onim de oyo asmacho wache ne ho wache wa ho tu nam wa ngasa no wa wo ye wa ho wani ho wache ono ne ho wa wache wa ho
oba de mfa ne senka Amen. omi adwene nim Amen. wani mra ho so Amen. afei so oba bi dan ne twempra awo ukurachi a friends uyirachi a anansa bema bi dan ne twempra wukuachi a wunim sa bema no so nim se ne gɛ ne ho ono so nim ndese boni be na so odi asie bi odi asie nyankopon yi eti boni a wudi na nkasa no nipa ni boni ye dai wonim yeah eti se mpra na ne ge bi twa ge ni nim se ne boy ne ho yeah ana wusu ni sa so ge no yes efedie na di ada se wa ye sa boni we ye obi anim onso wankasa nipa tu bi a chew de da wa chew ho na ge ne so a chew utie me ne wa dwe nya sharp na wunya obi a eti se wutie bi a wadwe mra wo ho so afei na matre obonsam so nim se wo ye krofo oni so ye dwamanfo afei nyakopon so obo obo asaso nim se wo so ye dai oni so ye krofo eti de na be die pa na wo de be di wo dance se de wo ye obi enim obaniefo no wo so obaniefo no na mumu yo eso ni mu obani a wudi na abechew obani na abechew na ne bone homa eche no na wa obani a homa ba dai abechew ebe hankofo ebe jai na ne wadom na ne no nkwaje da me kanfo na zre ni mizi ya ma won fa yashoa mizi ya Jesus mizi ya enye wura no kaje nkwa ena na dwi me kanfo na mo na dwi wura na afi wo ho wo be wusu nim ena ne wadom mre ena nkwaje da me kan se mi a kire wo ne so ani ma ho so a odofo me bese ma wunya wonti asase so etusu obi na de ba eti se wo bobere bi adwe obi a wuti me ne obi a 50 years nka ne mfio me de bi aka me mfio me ni me meye obi di kan wawu won so de 50 ni ka mfio wonti ase wawu owi ha no wi wo bi so obi a wo hwe me sabre ya a wo so wo yo ga wo so be me bi mewi ase da wo so be bi mewi ase da me say 50 years ka wo mfio no obi ha di 50 years a wo adi 50 ka benya he 100 meboa sa be na wo ti ase na sa wo ti ase na ate se de yan awu de wa ye o wani so awu de I draw wani so once wa say obi unye hu de wo se no and we di 40 years so a e be sa be no anya how many years 90 years na what say wawu na wo sisi achia wo center boat ate sa be na ka wo gina hefa na yade be na abo stroke achew wo bubu mpam na what say na ne wado mre o we di 30 years so a di 50 ka we ya 80 and na what say na wu ana what ase na ate ase a na yade be na abo wo awon de me na wo di padua ni se we di 20 so afaka ho 70 and so na what say na so wu ana se de na ato wo enti se wo dwane nyame a wo hye na ase na ye kana wo nti ase no ene ne wadom na me kanfo na ase ni bi ama wo me si boni ni bi di ba ya da jai and be free abai go pray do yo girl bi ya wo nam hwe wo skirt da bi da wo do so 3 wo nwen wo ho o magaba wata so emeni na ni wadu miro na no nkwaje da me de mi su brebe mi ka so wu afa me ko sanse papa ma so nyeso akwa gbama no de na mo eni ye mu a wo da chinti na onyankopɔ ye mi sei e me betra se mi metufo na wani mra ho ansa na wani mra ho so ansa na owu afa na ni wadu mre na no nkwaje da bible kan se bi a kire wo wo so onyankopɔ ka se awo de book of Proverbs chapter 5:21 to 22 to aso bi nyankopɔ wo sei onipa kan da Awurade ani onipa so onipa kwa ye dan Awurade ani onipa kwan do twedwa mpo nyakopɔ na nimu ho no tata wana mo nyina no tata nipa na mo nyina boniefo ne mumu yo so ni mu no nipa bi aboni be chiw la show na ne bone ho ma che na wa boni na be chiw wo otom obi wa kwiti atensiri ne no nkofo bi ewu omu be wu owu susu esi omu so omu kobo nu asam omu komo nu asam ene ne wadu mre o na no nkwaje da ewura ma ni mra wo so papa ma ni mra wo so minister ma ni mra wo so wani so mra wo wani so ntew abrabo na wo bodu emwa wo ka the book of Proverbs chapter 15 verses number 3 Proverbs chapter 15 verse number 3 no yenti obo dia Samuel wasi Awurade ni wo me nyina me nam tro Bible no debi me nam tro Bible no debi me ye printing press debi Bible se nyako pose dia Awurade ni wo me nyina it is a topic ni say oni pa kwan edo oba de adi mu a me pa twa matwa ntro debi wasi nyako pose na ni wo mmia ye nyina hwa bonifo na babafo na ni wo gato yes na ni wo shawo line wo ho na ni wo ba bia amro be so na ni wo ba bia ministers ba bia mo chenku some be plan some be bu o ma na fa so be pa cha himfa ana so fo mo ne nam na ni di wachi ba bia okotu aduro okotu nsuman ade ba aboto so ba bia mo kosie opemfo no na ni wo ho nyina enkutu a wo ton wo
nani tuam kutonum yes ayira nyakopon so wan timo nani tuam nyame tumi wo mu nyakopon ni tua oyim ono nim sa zan na wo yankrofo ensuo ya wo se ya bula wa bie su me pa cho bibi za kwashin wo nyakopon nani tuam wo onim se nkwaje bie mi sa bula mi ejebe na di sa nyama na chi da bia mu didie nu mo ne nam no awon nyakopon nani di akire ahin na wo tuo na mo akọ da bia wo kokwaje aduro no da bia wo di aduro gu di paduam da bia wo je ban hye to wase no wo nyakopon so ka ho na ko yo wono na ko yi sister woni mra wo so ejedia wudie no ejedia frenchim ejedia frenchim ade na ko che table na se no ena ni wadu mre o ebe ya akoko yi fro nyakopon nani di wachi o read the bible Awurade ni wo men nyina nani wo miaye nyina ehwa bone fo na babafo wo biara de mi yese eturo da woni ana de wo so tisumu a wo ye nyina woni ni nyina nani wo ni nyina ntimo woni mra wo so o to man sa na de mi kan o wa fa wo titana ni sa so mu kebo eso mu se ti me ma yakọ me ma dem video nani wadomre anani nkwaje ablabo na wo bone wo ni pedua kwaka chose mo but you are still doing ni pedua ni kasa kire no wo ni pedua ni kacha chose nsa na mo but still wo no nsa wo ni pedua ni chose loto twa ni mo wo ni pedua ni chose shawa wo bone mo wo ni pedua ni bibi kasa choma ndi sister ene hunkunku na kasa kire wo no se kani ba ya dwene a anka ne abajiwa frimusuom anka be fru amen nani wadomre amen ya saponyum no ba wotie hunkunku a wotimi me so kasa kire me a maminti woni ye pa aw ebia na oye dai wo yi ye fi ha mu ebe ye dai na mi wa to mi o yes samanti enie kasa dia eye tie ni na kasa kire no ba ko to amanikasi nanu wadomre nanu nkwaje da baby onam ne nye ba won ta de shemu nye amwa you can't dress anyhow but look at the way you dress look at the places you move about look at the way you talk you call yourself a Christian be a Christian in kwase I will go but me call in the name of Jesus no call the Christian in kwase meka in the name of Jesus mu di Yesu di kwase asemo ye akobia petition ba akofa sign writer abecho dan ni say God is king petition for nyame hin so onya dai one petition ye mo nhye no nanu wadu me nanu kwaje dai when you post na kwa wakwan dai and then nanim look at the book of Jeremiah chapter 23-24 read the Bible for me 23 Bible so me say verse number 24 what's there yo so obidi ni hinta bia bia when you pon na kasa wo so bia dia yin ade ni hinta bia bia obidi ni ko hinta bia bia me nyankopon me hu ana minister kwana yes see any 6 inches now and 3 inches no onyankopon hu yes e wa ji so bu o ma ne kwasia asame mai tore zika adi ni nyina wo si yansa nto aba na kwa ya MP ne kwa yo minister na kwa ya wa so e bi zika kra wadi no oyi zika na ade o ma ga na o be cha no obedi kazo ya benim onyankopon hu na adwe wo mutiri mu nyina yes wana mo awutu nyo so ne tuo bi biara eti wo de wo ye bia so ni ma wo so na wa de so ye sia na me be yi wa so kire se oboa wa chew oboa me so wa den wa chew abaya pega wonsa I surrender all pega wonsa ma yo hands up pega wonsa ma yo po hu se wa den wa surrender wa pega wonsa obidi no hinta bia bia me hu ana wonu nyago bozu hu na Awurade asem ni wonu bozu na asem ni enye osoro ni asase osoro wani asase we me na me shama ne ba yo Awurade nyago ana ba tira mo hina ni tokro be mu na ni masa ye ka tokro mu a me nyu su tokro ni wanya tokro mu sebi ni lungu ye ka tokro ma nyu su hands down ani bremen patam ba bia oni mu o ye yu su tokro ma nyu su kwasimi ntimo o ani afran sa fie kuma nya tokro ma oni mu o wutia me na pa eti se wutia bi ye ka tokro kura wutim ntokro na oni mu o but yes mun tokro de wudi ba bia unim ba bia Jabrabo na bal mo wadwenya sharp. Oh yes. Nani wa tufo. Read the Bible was we doing Nyankopon. Hey, kwa. What so be doing Tabia. Me hu ana. Woni Nyankopon so hu ana. Awurade asem nie. Nyankopon na asem nie. Enyo osoro ni asase. Waso osoro we ni asase. Me na me shama ne bai. Wono hye ye dan. Wono hye ma asase we betim ho. Nyankopon no hye. Wono ka asem we. Odofo awudie me ne. Hina be di body asie. Wanyin say to sister. Unwie. Wudi mo ameka cho bi kotu the book of Isaiah chapter 47 verse 10.
Bible ne kasa kyerɛ. Bible ne kasa. Isaiah 47. Bible kasa kyerɛ. Verse number 10. Wɔn sɛ deɛ. What do I to on body so? Ɛnɛ obi edi bɔne de ne ho ato wakɔyi nkɔlaa mmiɛnsa to agu. Wuni ayɛ mhyehyɛ baako koraa. That's why I want to say akɔda bi obɛtɔ yɛ mu bi abɛdrɔp. Mmakɔ wɔ mpaneɛ. Mono musiki one kama. Hey, watu nyame asam twere. Oba besi akɔwɔ paneɛ na akristo bebregu aso dem. Ɔmo nyem da. Ɛna ombu mu so mo yɛ holy. Ɔmo di siki one kama. Ɛna ɔmo di aso steni adwamambɔ. Wonimu a ɔmo hu so mo yɛ holy. Okay. Ɔmo di prayer warriors. Prayer tawachi. Okay. Ana kontrol. Merazi. Double control. Merazi. Hallelujah. Oh, praise God. Hallelujah. Una beka so wo yɛ holy ama. Wakwa pani o. Wakwa high police man. Police. Soldier man. Soldier kotu ni wuma no. Eti akola bi arobe wura wumu bi police man dito ponti man tirimu po. Etu ono. Anya se nyim no onyim o. Odi a o mewu o. Okay. Anya se nyim no onyim. Odi a o mewu o. Onyim na nkwala ni ma. Di nyakopɔ tetaw. What do you want to bunny and what did I offer to be a who so? I can so be who man also be who. Sha, we answer the catcher. I don't even the watching. Hallelujah. Abu Casso. I am watching. Yes. And I also. Yes. So be who. Hey. And then maybe you are today. I'm part of him now also. Yes. Repent. Such a what? Yes. Now what's the sign? Maybe. Repent. Yes. I just sang a pot. Me one camera, Sabbath camera to other. Why do you sharp? When you also, yes. Let me what do me. Me see, Sad Jamina wo bonwa. Why was this one was here? And Kualana, you want to good body man when you go on me out. So body man, Kualana, you go problem by banching, Mancani, body, feet, a galley. Zakole made him sister said, no, media just making a good. Yeah, no, very bad. The morning. Nini say go passa mo passo man ye. Omo so be bo man, minister say be bo man, mo kuom nyina. Ya papa fo no. Mo kum kwala ni nyina. Ni so mo kuom. Body body sanka. O mi adwene nim. E man na tu mo jagom na nte no man nyin sa mo se mo nyene. Ha go manim. Ha go manim. Wa se wo so anye. Na ko se mo jani nya wa pack go lo nkam. Na da wo be wo do lo nkam be shawo sa. Second no mo kan the book of Ezekiel. Bible 16 verse 38. Bible nka sa. Into abode asem. Was be nka sa. Was na be di ma ware saifo. Was di an. E ma ware saifo. E ma dia ba dia. Aware saifo. E ma ware saifo. Eni mo jakagu fo atam. Mo jadian. Kagu fo atam. Mo jakagu fo. Mi ba wo so. Was mo jakagu what the Matemo Babamo so? Was it Moja na wa wie gu na? Moja ni wa parking. My answer for sharing the Moja dear good be so long come. Hey. We are showing sa. We should be so long come. We should be so long come like this. Yeah. What? Na me dia showing sa. Ubi so be ni a parking Moja na go long come like this. Where be so am? Long come say ni ehwe gu. Who dey him to na ko. So what transfer the encan, the Biancho, the Bianco Janso, and I'm with Tiaso than Quasian, Quanam, and I saw them on. Mufasma for Mapam, the opposite of Power Yakrado have your own. Wanted your kind was many are called, but few are chosen. And if you don't, I'm telling you today, when you now want to say what perfume, and yes, I can one row, when you want what and you believe that's what you're more, or you few or imagine as a day, only can say, yes, what it will come in no one out of you know. That's why I mean, you say you go to what Casas, yes. Never papa in chow. Amen. Bible was shame when you go long. I had a fusion in country moja. Janet Brown, Papa. The best showers. What's what the best showers? Say Janade, Nanum, Jananum. So on sa. Uchi ya no fast. What? Soti zongo. Zongo. Abaiwa. Habiba. Zongo ni abaiwa. Hadiza. Zongo ni abaiwa. Memunatu. Zongo ni abaiwa. What is zongo? Unsuo ala. Ana tu na wutu nyinsan tu. Wa bas. Wanyu memunatu. Wo se wonye. Usu ya misala na nsenya usala na nsenya kede usu akwaya sala mi wi anu matiesi mo so wo ya magi adu amansa nisa na mu igusa no bodi be na nkwala na ya mo woni bo bozu ohu o
That's why many ya George na. That's why many George. Hey. Mohe. Yeah. Come here alaba so me. Yeah. Continue abai wa. Araba. Dema. Alaba o hwe me. Boni be na wo alaba kwala na ya. That's why many. Alaba boni be na kwala ya o. Agbeni abayo ano. Na mu nkwawe dia we ma wusi so kire. Ma wusi. Wo agbeni abayo wa. Wo ni na wo nsuo nyame. Wo nsuo ma wu. Na nyi sen na wo ma wusi wo yigu. We di adawo so. Ma wusi means what? Obod onyankopon san. Onyankopon dan. Yes, ni nsam. Onyankopon nsam. Yes. Ana wo yin sen gu. Ma wusi. Hey. Enwonam. Hey. Enwonam. Eyema no. Wo eyema o de. Ogusu yi ko. Eyema o. Kumu kola no enwonam. Hey. Say eyema o. Eyema no. Atolai so. Atone so. Ene aso won nine when say this and na be so won sa no ana ba kire na ne wadomre na ne nkwaje da mi tufuo abai wan hwe ufi mamprisi abeyi egu on cry na obuzo baba wadi so emanim won mu pose body wudi nyina wa hunu ni nyina wani chese wadi yo so wa fa wadi read the bible tie dey to asin midi ba sha won sa wasi wadi mo jade be sha won sa se num na wo temte be say wadi sha won sa no anchine ku enie ate boko ate Ajili cool. Yeah. Ye fe na ko bisa straw. Debi. Wo sa wo ye buafu sa ko bisa straw. Awo de banu moja. Wo ji anu abon gura. Yes. What's sa wa no mo a? What's na wo ye wa bisa wo nu moja. We dwiri wa dan pan. Sutropia baba je so pantan ko di wa chi wo de hwem to na ko. Enyanto. Now can the book of Job chapter 28 verse 24 read the Bible. Yes. Job 28. Job 28 verse 24. The part of verse number 24. And Job 28 verse 24. Ye to Awurade Ase menka say. Ono hwe asase awieye. Onyankopon so ono he den. Ohwe asase awieye. Ohwe asase nyina awieye. Osoro ni asase ase nyina so. Oni asase nyina ase nyina onima bia. Papa we di boni sie no. Dabi. Papa we yedi boni sie no. Dabi. Also for to ye mun shiwo kwotu do di babu atoso. Wa ugina wa wo so we tons nyina. West a wo kan nyina ya duro so west. Recite ada recite nyina ya aduro so aduro all kwotu mu chanting now chanting. Was what is that on Saba? It go for Kabi. It is all recited what project from Mobi. It members here, Baba don't with your son. No, the idea be a cancer years 1 day. One cat. Mama getting now when it's one temple and you go potters or him na. Abraba who bought you and then what don't I mean, who found when did die? Or he near morning now so. Yes. Nana, morning now so. Yes. Now found when ni. What you move out with needs as na muju turn around from. Because all those that's why I mistake. Now Sansiba go to be 2 many per 5. What the confusion are there? That's why I mean him. About your body second. What me are doing him? When you son tell. None what do then who quite get that. Me too full. Me more what cheat. I your foot. Yes. Ghana for boom per foot. You two for us. You boom at time. You two for you see. You can't the difference between a time when you're 10 years. Huh? Jai Crono and Mebu time. Yes, he died. You can't tell me to say, preach one day I will preach about that time when you're 10 years. Yes. What about which church? When we did pass here, didn't do the body, didn't to send up a time when you're 10 years. You will be a time or beer. You're putting forward the body when you catch us and come to your day. Yes, you're put a time or so a sacred to stay a day. You're going and I may also do Bob with the body from see a day. When you're 10 what time, me move what time, may you would time. Yes, you will be cool. Obadi amfani sanka. Amen. O kana so fo bi jana oboyechi. Oboyechi. Jai kukuri jai keke bede. Ebe jai. We nje be bo yam. Wana si ton hoye. Obi ansuma. Wana ka chose koto so bro so hoye. Wana bo man here. Ayi na Yesu ji dross. Hina Yesu oji pieto. Mesi ifani Yesu ji brazier. Hina Yesu Kristo kwaje ba mema bossa shorts. Hina Yesu ji singlet. That's why I'm in. Hina Peter ji obi dross. Waji ji ada be na baja yimfie nika. Aso for mo ji dross. Da be na be gwagwa yimfie nika. Obru nika. Wachia me asi wani suna ya de wapi ho. Yes. Kwanche huna dross too much. Abose men kancha mo the book of Lamentation chapter 2 verse 14. Akwanche ba kuni, but was mo lusu. Mo di ka mo tre ho dada. Yes. Ma pare ho dada. Bible chapter 2 verse 14. What's it say? What's it tro? What's it so for be just for them? No catch us me hunu wait. Majority nya ya tro. Atroni na dead is what
Attorney na da nu so ade hu no be catch. Me na me try di for no. We be nkasa ade ka sam me na me try yakọ. Wase. I are trolling that day any swade and I di for no ho kire wo. Me na me try wadi for no. Da bi. Samanka me nyam ma fuma no ani akire. Osi me be di for. Tren na kasa. Bible nkasa. Bible kasa. Wase di an. Wase are trolling that da. Atron number 1. Any nada number 2. Any swade 3. And na wadi for no e ho no kire wo. Me di for wo a wutie mi. Ene hu ka kire. Ade to say atron nada ne hu ka kire. Nyango papa bibi am ne hu ka kire. Won wanyi wa mu yo no so. Me na me try. Da bi. To aso kakra to aso. Say wade wo be fa no asane afiri bonim. Me na me try. O se kese ko hu boni na wadi asie mu ka kire. Ne mo atroni nsam a en a wode ma wo en ye de ma wo en ma wo fum en ma wo ye dan wo fum it is so for na catch so ma me na ye wo but German the ontimi kan kire nkofo ku na waje wo nkola wakun we hu anka nche so wakun nkola nwotwe wakun nkola nsia wo bra nkola ne nyobani bia na so ko ye wadwuma ye wadwuma hu na asam ye dan onye difu papa obani wantimi anka kire da bi o ma me wo tine kura na ya kire so ye bayifo and your bow amane but who bonye wudi yanka nkyere wudi a enya mpache wo be fie besu wate wan ko ba bi papa at all na emi ya twasi akotwa and wo bitimi kwa so na so fo aka kire se fa we bra dia chiamem beji nkuto beji oil bra be body akwa nkyere emergency na sani ma mububo di nyina e mu na mo hihya na se nyankopon na hihya ma mo e bi so for you so the word emergency dia now no what the creator no na say creator na ahihye sa emergency no it won go poti otisuri say on emergency plan ho na me ni mu ni sa o it dey say no hie ni what dem 1,000,000 no ni one more emergency for the ni bi no why na ntie no na say nyankopon na teso no obo say trimode no ha nyankopon na obo say trimode no na ti sa hom na wo mu no a de besa nipa ne yade no a 1,000,000 ti nyankopon na ama na 2,000 ene me kobi say nyankopon say nti oluman wo teso de wo gi emergency so wo gi emergency di ane mpache yengo ya de bi wo the book of Matthew chapter 10 verse number 8 10 verse number 8 babu nkasa monsa ayade fo yade ye wo say yengran monsa ayade fo yade ye wo ye sofo a o yade fo bi ba wa so de ma yade san yade minim yoko munyani ewufo obi wu na so makwase nyane no mo makwatafo mfi kwatafo eba so ba man humboni ba obi dia humboni ba so muntutu humboni munyane kwa me pa cho so fo ti nyadan ye nyane kwa mo fa ma kwa ye mba madan kwa eti da be ni ko pot sa kwa no no de be emergency it's a question munim so hu won wasa mudi bone she onyankopon wasa mudi bone she no wasa mudi bone she no keso no hwe me wakotua 2,000 wasa dia otia na ate akwa wi apo 6 million mienu just 1,002 1 year rent eno akwawe no ena ha manim obi abayifo ya ono no obi otimi nya 1,000 wi apo obi yawo keso manim obi otimi nya 2,002 wi apo emergency apo obi yawo dabi obodi nyago bo hu yamabo 12 million wetin akwa 1 year rent abejira obodi em fare sanka enye wania bibi na agigi wo mesi nyago post na ni woni pa bi akwa so mesi preach we mesi me ni report baba ni twitwa metwa so sesi yes ma beto aso obodi aduma ene no wadomre ene nkwaje da me pache wo mi awutie me ne onyago post na ni wo akwa so no bi ko gina so de so for shi amempo ano shi ameko so tin na minchu ayase so for aka so bechu ayase so chia no bechu ade ni kwunti ba kwa atu wo ye ni di o se no go green won ti ase da na obi yiri she dwaye na so for atro na dwaye na pate to oba she dwa na so for to na enti o hiti enti so for ni hiti ade na besi won se nkro for yi mu pre won se so for no e pran nkro for yiri he ba na wi ase adro yi na ni wadom do na ni nkwaje da en wo nyankopon so me nka ncho so ni wa ko ka the book of Job chapter 31 verse 21 to 24 Bible ni nkasa verse number 21 kwaso nani wo onipa kwan so me na me tro Bible no woni ko pose de an nani wo onipa kwan so nani wo onipa kwan so ohunu na bo tutu ohunu wa na mo tutu se sababi otutu wa na mo ko nyi wa de ntu be wa ko yi wa no sen na ba bia ko ni ngongonsa no wa check you esum ni ho wa check you footsteps no be bia ko yi wo na wa se esum ho tu na akoku ukoto ye no akọ wi obi sika pesika nko
asabuntu na mo dia na mo ye mo akukuduro pa o we enye wa jin say one day born one day die owu echi wa asotwe there is accountability if you don't I'm telling you today there is accountability atem we den ndi say one this one kum ni pada sika no be di ni na ebesa but who actually asam and I make a massive match. Bible says the being what do be hinta. And yes, so show the permanent on trust on yes to be trusty. So what ban him? Now be pouch old mammy slow. Now no, mammy won't chill Miss Rawa. And send me ball chrono, me Onipa, and me won't chill Nagana. No, I say, yesterday. And yes, so show the permanent. So bad journey, so bad church. I wish I could punch out a woman. Yeah. Go be do some bonchim. I am go for Chodia, and I'm me wound and go for some question. Maybe when some yammy no. Or say, or so any time. The people over them so any time so buy up. Maybe one chim. Didn't now foul quality. Didn't now foul fire. Then now go we are there. It's a one chim. Who can say this to go back? Who can say Ghana court now? I want to say High Court. Huh? Who can say Supreme Court? Now quiet. What's the here? Don't get that anymore. What very long time? Yes. And to do on a judgment. You are going to give account. Yes. Who could work on that? Yes. None of them. Yes. Babo. Oh, Bob and Paul. What you have been Bob and Paul? Lawyers a call. Oh, my to me and Yanu, judges a call. Yanu, I am for president if you call. Oh, my son, go my to me and say, who got yo? When Chipapito also go to Toyota. We are seeing. Oh, but how are you? When you think you? Yes. One power my Pakistan and choose just one word. Yes. We are saying, about the police and come. What we are doing, Tiababo, what you are bring pumping for, want to show, not your fresh your name. Hey, Babu Casa, what you want to show, so the big no, time, it's not what you see, and I mean, my one, you are Yakupom, yes, my sharp, because you cut the book of Job, chapter 14, verses number 16, read the Bible. And your fade, and your Ghana way. When you post a young table, you want to Sabra would you see a one word? Why they? Okay, one among maybe you two and among could be okay. When you want if you want so it was check one among two. And then I go. What checking now? Abamon Pennyvo. Wow. Play number free. What checking we are Samudi. Molande Mututu Manamo. No Namquagian. Ninyana madana machebi oyem maches kan oyem and was what check ala muntu amutu yinyina and yakwa ebe ni sei e de hamba kwa ekwan kakra enkan ne enkoche sana modwen and one muntu na mutu yinu and was me kan cha with nine what see what kai wana ama yo fu e was me na monya wakan onyi wani free boni so onyi na ni free mo boni amudi so waso mra to nyina no was boni onipa bi adi wo ye sofo prophet yes apostle waso ano was boni bi wa head waso ano e dia se kotokuo me na mtwe kotokuo ba minim the size of kotokuo we ene e depending boni a we dey udi so acheche boni a se kotokuo waso mra to ano waso mra to ano a se kotokuo yes neno wadomre neno nkwagye da mi tufu ne obade nyankopon se ne topic ne say onyankopon onipa wakwan e do obade nyankopon anim yes ye wo ye bia wa hu babesia tuntum kama akwotete sade apo aden akwotete sade apo aden woni mi se ko oton ne wo sira hu wo wa fa hu adi in the big crown, a friend say preaching pills. And yes, okay. Into no use creton. To go once or better. Or no capsules. Yeah. Na so for about Ghana. Don't not started no capsules. Oh yes. I saw for a preaching. Eh? Me say beside Yanko Posse to Yanko about Ghana. So be Freddy phone. One Freddy phone to do. Ghana D for majority na ekoko. And so question mark one. Yes. So for bia person obere. So for bia person obere. So bia ngunu say on that on the more fancy picture there. Etimu ngasa mo ngasa mo bumu for dada. Yes. Obumu for. And I'm on Ay. The being no breaching pills. And yeah. What they pon ho. Miss when you pay human yina. Yes. Do all your money ye do all say what money. Wa human yina. Yes. You ba mem so be pen wa humu. Yes. There be some man your force by your man and some babo mine. And yeah.
Ya sam sebe. Modu. Wa toilet we see e bu eda so e yama o. Ti wa obusuafo toilet na see yan ka de bo we beto so. Debi. Ti efidan kaka we see e bu eda so. Ade. Ti efidan 10 billion. Hanum kaka no. Ada ya. Eno so anya water closet. E hwiti. E de closet di anka. Ete bia ye di ebu yakutu ibi. Abu eda so ya mamo. Nyankopon na mutua de kasa do. Nyankopon ni tua de kasa. Mo ye bibi yo we nyina we hu ni nyina. Do yo man ni ye ni de obu o man. Do obebu o man ne ko ni de obeso obebu ni bi. Ni de obu o man no. Yeah. Makamu nyina afra. Ni tua. Ohum nyina. Oh yes. Ete ye hira mo man Ghana. Ana ye no mi mo man Ghana senti Ghana. Rainy season bi enso nyire ye. Na mama ho. Na mama ho. Asi abo edua. Afibia. Say e yenshirama ye yo. Say ye no mi o. Say ye ni panso na ni mistake o. Enye no mi o. Eye hwan. Na ye baba ho one day. Ye twem. Ebaba ene no wado mre. Ewura mo ni mra so. Sanse na ya ho no. You can't dress anyhow at all. Bible can say me a chaw. It would dress am wadwenya sharp. Yes. But be see you kwan say would dress oba fi usura. Be ka be see ko to be a secret and confidential between you and your husband. Nyagopo na jato. Yes. Tie na no fro ba be Jesus akatesia. Just what kata ho e den. Esie. En akatesia de na adani akatapie. En no ba dress when you fro so. Onyoba. When nyensi si achi. Onyoba. To be sure, be no, I short skirt. No more open the front, open the back, open the side. On I'm not saying ye few, na ye few. A drama in say pacha. It increased with a bit much 5 minutes to coffee. Debbie, a lampine. Debbie, yeah. Debbie, ye kodi. Debbie, ye be a border. Debbie, see truth. Debbie. Ning go post who ni nyina ba besia wo so otonum gospel artist a otonum man kopo wa kwa share transparent atade transparent who nyina draw wo who nyina draw wo who say atemu ma yes who nyina draw wo a judgment the mount woni mra wo so woni agin no de share atade ni bebu atan wo kan timo to se minka say Timothy chapter 2 verse 9 verse 9 what se minka say sana man santade ese mamunya den mon santade ese e man santade ese amfa ni ewu ade wo so obabia meni ni nya den ewu ade ene adwuremutie obanfa dwumutie nante ene o mo fanki kom ho atade a wo hye no wo se fa dwumutie hye yes ti atade no adwumi ndagire obi ko fo so nya yi atade kai die magi ezen ako me fama o fanu me o dani no jai be me kan hu udi ka be hu we me di kwaji wom ayi bona di kwaji wom gayo oso di baji wo wonji papito odi baji wo asanka poyoyo odi baji wo yes tadi no yi o si jai na me di kwaji wom idea no the motive no and the problem mebro judgment was it because I obanya dai mon santade ese amfa ni ewu ade you can't dress anyhow at all no not at all Shatadi ese amfa ni ewu ade nemwani wade ene adwuremutie fadwumutie nante ene o mo fanki kom ho obase no Uti adwen na wo so wodi agi nyankopɔ adie no wo nyankopɔ nse me adwen na wo se wasesa no oboa won't sign o skirt chesa won't sign ananti adwen sa chira yes wasesa wadwene o skirt e chesa won't sign wanu asem chesa won't sign adwen wani so ade wu ade ba be setimi tina no ye be ma fon be ma kwasia ma wa tete o kwasia ko me hwede yi be power pa wani so o be wam se na metie o mfi wan ya o Jimmy Foba mimi ye Jimmy Foba mimi ye Jimmy Foba Brasili ya mafano mimi ye Brasili mimi de ba kra me ware wo wa bo dam papa usu ye fima me papa mimi ye fima o podam 47 mo abeda na dwi apu ubetu wan o kwasia kwa atu akwasia tire so be ma fon me wa boda papa kwa infante ntabo nyi wa boda na nye ntabo a when you swadi me menyu answadi aboda ntabo nyi wa te emi ntabo ebi akwa mi ebi akwa simpa anapa pi akwata adi am no from amakalala aboda papa ebi amakalala am no from anka nchem
Makalala about them enim dem for makalala eh pe ko simpa wakada wo sam wo fi de kala se wo samia stupid man like you fantini odi bro for atwi obe yo raw ono ka di blood fool oba de fa de senka amen when you no post wo hunu entokwa hunu amuku o wa de fo ntokwa hunu amuku o fie nyina wo no post wa dai wo hunu yes wo hunu nyina Oba dia fani sanka. Wo mi adwene nim. Sister, baby wudem nyina wo hunu wo kan Job 23 verse 10. Job 23. Read the Bible for me. Verse 10. Bible Bible ni gusu kasa. What's wonim wakwan? Wonim posa dan. Wonim kwan wo faso. Wonim wakwan, wonim kwan ya we dan. Wo faso. Sister, was wonim wakwan? Yes. Kwan ya wo faso. Wonim. Enaba wo bi ni ma menete. Ni ma mi ni so ye jaban foda. Dabi. Oya kronkron ne mame ne papa anim oyi atade hye robem no ato afa window anyon kwa be fa professional way etu oba so atade tenten wow but wo kotwe ne pa ne mini sketa kai owo so a no apete owo so a no apete owo so a no apete hey owi a no akwo a chihire odi ama no yonko no ahye tenten tia etini mame fu se yaban no oda oni ni tifie no oh babu mata no ne nete no Babu Mary Elizabeth no ne wa say poto mame moni mra ba no so wa jimi papa ye on hwehwe oba chiri kwan on wa ba wa hwebo no mame te sa tebia we me ma awo ye holy wo mame ye abonten de o ye dati kesa wo asa gentility home cry oba fia mo no abetra ku ni mame oh bi ba we dia o dojo onyo mame mo ni nachi wonu baku say adwama ye ni say pacha watete ewra enemy tuofo the only for we no ma yonko no won fa hundi onyakopo ahu da wo di for we no hu oni so wo boy o ma mi ni so wo boy sister mo ni mra wo so sister wa dwene nice na ni wa do mra also because how to chow to apology yesterday hwenu wanum tv no hey don't try fanja ba ofie na di photo phone ko ba jama na nkrofo we share Obadi and Vanessa. Amen. And the book of Job 23 10 kasa Joseph in the what's it? I said yeah. Also what point share? Was so then? Was so what point? Was so what point? When him kwaya wo faso. When him kwaya then? Wo faso. When him kwaya wo faso. Yes. Was it when him kwaya wo faso to krom baby owure. When him nyinara. Listen na abran table ni ma mete. Ni ma mi ni so shi wi. Mama mi e wo ba no wa hyecha ponche o. I know it. When him man so. Yes. Owia no akwahia ba. Ento onyankopon na mamu na me na tintin. Onyankopon se wa na mamu awutu nyina wa dai. Ni na me tintin. Baby awutu na me awutu pe no o ma bofo de nesim kaw. Yes. No desim kaw. Ya chekiri nyina susu. Wa say the car. Enya accident car bi ni car bi crash ya. Me nkyira wa kire. Ni akofra MTT fo. So mesin ko susu. The distance no. Ya wa kiri. Wow. Yesu bibia. Wow. No susu wia. Okay, the book of Proverbs chapter 5 verse 21 the Bible. Yes. Chapter 5. I am saying you are. Okay. I am 21. I am saying. What's Onipa kwenda Awurade ani? E ba ni sapo wa kwa beda twedi ampo ya wa anim. Wow. Watata wa namo nyina. Watata wa namo nyina. No oboniafo na mumu yo so ni mu. Oboni na nkasa be chew. Oboni na nkasa be den e be chew. Na ne bone ho mache no. E be hankofo. Na Jeremiah 16:17 abeyi wa no. Yes. Jeremiah. Bible de te Bible. Who de te Bible? 16:17 te Bible. What say? Many sha Onipa kwan nyina. Onipa say na ni sa Onipa wa kwan nyina. Ehintame. Eja wa ha na me ka baba na me ma hye. Wo say enya dia wo bone ne ye den. Ehinta no. Mama mo ye no so. Bone bia wo disie biara no. Eso nkata o mani. Pajo mu kokum anrobe. Mu anrobe sa mu kokum a police fo yi bi. Nyago po se mu mfa mu ni o. Eso nkata o mani. Eso nkata o be yi so ti mu nyi mu nwadi mu nyai. Simple. Meche mama mo yadi o mani yana. Me na me twa Bible no. Me a printing press. What to be twa ka? Yes. Papa, uti adwam. Ina do na wutu. Wutu adro. Hey, just how you do your medicine man. Just what you do. Yes. Adwuma ba kwa wutim. Adwuma na adwuma be ya. Akatani ahia wukum nipa wo adwuma wo. Akatani ahia wukum nipa wo. Adwuma na wutim a. Wo wa yo wo se integrator. Do di wanim.
ohuna mane obi di wachi so a owasem we nipa ben why say to create you overtaking fa ye ni wani ye ni wachi na de ti adwuma de odi wani mu a utwane 19 de odi wachi so ofra ba so a o man kwan na de si adwuma hwe so e manim ne kuma na kum nkrofo na wo chiachia nkrofo sisi wadwuma mu wo chiachia nkrofo sisi wadwuma mu wo ma stroke chi nkrofo wadwuma mu onyakopo wa huni na sisa watwe na wate na nya de bia nya obia na tu na duro obetutu aduro sa one day ba ko to de yentu na duro sada no so haba be you de beto no wo ba jo wanye da de bia mi kan se mi se wo ba ko na accident bi asi na obi ti ate na ko sheka na sa pechediti na bo so bi wa lock you obi afika nim no no nko de bi o hye ne nsa ko hye bibi ntam ma lock ni afia de chese ni hama ene ye twitwa no tem no kam kai aye bi so se na no de na si ye utie preach ne ye bi so se na no de na si ye eti ye de passengers akosisi wakwa mu a omo sa ade na si nu a omo no ehun so omo nia na da esem mo da mo jem sa but o ya ni nyina no no obi sa se na no de ni si ye modu o show the park nyina o nyiko poso o hwe ni park nyina ehinta no omo mo yo so na boni a oni pedisie no eso nkata wona nim no ayadan omo mo yo so ka tu gruanche ni ye odo mama cow yes be ko no bi chedam na hu dia dan kwa fa so lock yesi jaye dan atom be ko yesi ni pana sheda dem dinisi na no insu ato ayiri yesa fo bi ko ebi wa yesane now so question we say na no dey see because boni bi mu disie doso we ko no bi die wo bi esi wo bi ehu da enu nyoko po punish no awura moni mu na wo so yes papa moni mu na wo so mami moni mu na wo so na no wadomre na no kwaje da na wiase bi nya dan ensi kwa Job 31 verse number 4 oh no hunu makwan onyoko po so no hunu nipa dan akwan nipa akwan okan wana mototo nyina wase wana mototo otu nyina wa dan wakan wana mototo se wodi ehudi achi se wodi bone no ko so wadwen yo say wodi bone no bibi ensi wodi bone uko am robbing kukum nipa bibi ensi wasan ko wako last year last 4 years last 5 years we rob enyem medals 15 years in robbing okay yeah bibi ento that lighting kike with that semina pen na da huntamo eti wonan na pen na down to 1-2 na ukobi operations 1-2 na ukobi bibia bebia hudi bi obekenu insenya kwan mu ko se okeri won senyem se e bia akoni baba ho sna kwa sakra wadwene neso ohunu mudie mu neso ahwan se wani wamudie mu bibia nu edi adan se sadwen se chensum bia ba oni pe neso wamane okwan ni so a still wamane wokwan so obedi nkwasi ade dia neso wakomadi wani atia wakomadi se wokwa bibia nto ahwa wo bibia nto nti neso ankekai bi wo nsam ankekai bia ba wo nsam wo bode wudi ni mu a eno obamu wadia no obia di wasu obedua no bi bedan etu atetaw mu asifie baso ndam otetaw mu aye japadie Monday ojeju wa kopra mwene wadomre amen neno nkwaje da amen ene apostle AGYEMANG yes me to Ghana my fo me to ewiase afa na nyina fo yes ene topic ne say onipa kwan e do oba ade anim yes wakwa bila tonyo obra uboyi eya hwe yo anama utoi eya hwe yo obra uboyi eya hwe yo anama utoi eya hwe yo obra uboyi eya hwe yo anama utoi eya hwe yo. Okay, the book of Jeremiah 32 verse 19. Read the Bible for me. Jeremiah 32 also mean say verse 19. Also dear you. Wow, so. And now who are we kese minister ohene. Odi hie bia wutie me ne. Osikani. And now osiketu we kese. Yeah. Into mem wa unkola ba nto se me ko boss o.
Me call big man. Yeah. Me call big boss. Yeah. Oh, sir. Who also with him in there? Wow, so. Onyankopon so no so chen. Ejina tomu na de your doso. Onyankopon so ate so papa chen. Na de your doso. Na de ye doso. Na ni abie. Na ni kosua we. Abie. E show the pakwan. Na ni abie. Show the pakwan. Wo hwe sikafo akwan. E jurodo. Yes. Hukumu nipa. Show. Hukumu nipa. Show akwan. Hwe moja. Show akwan. Sa obomo bibiara. Se obi biara oti asase we so age so wa ma. Yes. Obema woni pa biara. Se de na kwan. Se de wa kwan. Ene ne ya abate. Ene woni ye nwa batie. Eho akatua na ode brew. Ah. Na kan Bible no. I hear some people think that we dan kwa nyango po tiaka. Obeka wa sema cho Proverbs. Osi asase otuo de boye nika. Bro chapter 11. Otiatri ni suka. Wo ye sofo, wo ye wa ma obere ye obetua ka. Yeah. Ti wo bobra adwen ho pa. Proverbs 11 verses number 21 yanko share won se me nka ye tia otrini ka wasase wo nyankopon so otua otrini ka e wasase we so nankanto oboniefo nankanto dan oboniefo nankanto odiboyeni ene odiboyeni ene otua ne kana wow otua otrini ni ka me kwa meti amanu gidigidi o chimia be pra me din kwase asemwa on fa me ho nchame abi nankanto nankanto mu a wodi body esi wani so ene otua ne kana ene o metua ka Yeah. Mesi wa utwa no to jaitwa na wanya itwa no mesta utwa no no be wakedi abo ene yom boy se gu Ghana so my god so mo padwuma nyo ena man bet no mu di achi mesi no mesta utwa ne be di be bo ene Ghana yes be golden day 7 Vision 2 then 1000 lotto then bingo 640 then jackpot lotto 6 then 7 centennial then raffle alpha then lotto multi then lotto joy then lotto big special then raffle rag then west nothing sports then lotto fabulous then lotto phobia then lotto ebeka ka konteni banku lotto beba and who pay event number just so call that the center for na benye event number he na mudi wiase ne ko motwa so dia motia na mote he na mudi wiase ne ko ha dia na wo che no wiase ni dia na wo gina ha a wo disi kedi brechi why na ka kire so betua twa bobla be sanjis kana fuja ya brabo hunu aya brabo phone two from number 1 to 99 enye simple so betia yidie what enough am number 1 to 99 yes yi mu 3 Say. even how do we have no be ko na brand to space to ne hweso be ko no be pam di ono he mu anu asere Hey, Miriam. And I say you. Gusu. Na wie boko. Ya mi na ma fa feature say me so who around that. Me nya two numbers video kwa check me there. Sure na ma bi wa. When you be. Oh, say me crave me lotus scorpion na me. Scorpion the crown. Me nya scorpion. Okay. Na what setting your man? Oh, and this week the crofo we for na wo. He for na wo. Mo de munni de mo gina asase so. Asemo. Misu de opa wu na re. O se body bi onipa bi ye bia wa katua no de baba hu mienu. O kan the book of Revelation chapter 18 verse 4. Read the Bible. Me patch up verse number 6 no. Se me nka say. What muntua ne ka? O se body onipa bi ye di bia o betua o ka. Se de muntua ne ka die. Senya katua ni ko. Mo fa mo hu mienu enfama no. Hey. Senya katua ni ko ni. Mo fa mo hu mienu ma no. O se o de akatua baba wa he. Mienu. O de baba hu times 2. Se de nyuma tie no. Se de onyuma tie pepe. Kuru wa ofra ye no. Boni biara mo fra mo hu mienu ma no. Times 2 de o de ama. Mo ja ohwegu ye. Kuru wa ohwegu. Chawa ye times. Am say obekọ na obi wi ya chechera to se tie ni wi e bia obekọ na bia o se timba ati a wi ya we shasha wi boka kani nyina bomba ko ni ya ka bom na bia o se timba ni afro se betam na kono na be na no ye dia bon ho double na dia wo hye so nyenne ni ye dia bom na bia o se timba wow obi se na radio we dey me dey page o se don't worry but choboy wi na abofo page no wow nko wi ga yoyo ye pejane dia bon wa no na atala wa kete obi se na radio me dey na ma so say don't worry Ghana mu de dey na so say the manches or say how the ever manches I had the bomb and so o abeti bayiri di na jisu bayira na we see na nyo na abetwi o Debbie ah e ya so pipe never
Usi na ekita ne pressure ay automatic. Vibration ekura mu ba de banye easy. Ti wo na nya na atwe. Ebi na mu asum, bi na wani ase, bi na mu hwenu, bi na mu tru mu. Wona bo se wo hyi wi wasum nya wi uti be se utiri mi no na ede. O te Ghana so fe na wo hye. Oba de mfa ne sanka. Wo mi adwiri ni. Wo nya go potu fu se twon fi sa niam na ni de akire. Twon fire wo otom. Wo kan the book of Job chapter 19 41. What tell you what? Job 41. 19. Verse 19. What's it mean to say? You talk about yes. What's it there you? What's Ojatanefu or the Onipa de seni kwachi cigarette na banano. Omasu min wajem se ko. Ne mai we nyina no wi ebi hye. We say for the public. We say na Onipa da seni ya bonu Onyankopon suba ne se so. Say esenya. Onipa bi wo twi we say no otimi jabi. Ono kasa tutu afi na numu ba no. Say esenya ruku. Say esenya esijaso. That is saying. And in touch that ene obi wi bona no obi cigarette bona no wo bojemu a e chese ni onu aburo. Chese no tutu aburo. Chese do hu akante ho. Na homi so nsama. Wo nipa bi kaka ne homie no ode homie no. So nsama. O jam kaka be se wuchele bi na mhim na piafa na bia pi chese wo chese ampa wo nipa de sani. Wo taframa fina no. O chese nipa dua ntokro de da no. Bible so fa woni da jai amwaw enenu wadomre nenu nkwaje da abrantie babia wotu na manko nyina oba de ehunu yes eti ba wanim na wo so waje nya sharp na amfo anko so yemu anka amwa kaka se mihuru yanka ni ko commercial break aba Now she shared the song, and the dear was the son of a dear. Among some I shall go to. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shall go to defend your young forces and I know 9.
hallelujah amen yedo so nya asase wura twedi ampon ya wase amen obambo nam doba yahwa mezi yaso ama doim asem na ba wo nchen ene topic no odofo swati topic na no ode so nipa kwan doba ade na nim yes etimi hinta creator ne da odofo boni bi enu oni bebeka so afa ya fa no wadi o Isaiah chapter 47 verse 10 the Bible verse 10 47:10 what do want to one so ene obi ti boni ade ne want to na emuntro odi boni no so obegine vum so atum no me humati say church say obi hu nti no ono wane yiye twom yo wunyansa na chew so obi hu wonim dia na kura woni kasa wadwe boku enye wadi so ya smart enye wadwe nyagopanim no smart na nduro eduru mantamu awo no a baby smart ne pem no ma do keta no ni ma bae mobo yes wo kan wakuma ni obi timi di boni kan akuma mu se mia mi nie hwekai maya maye obi ani machi bio obi asem no maya maye obi ani obi tima kamasem sha emuso beto wa hu woni mo pose muso beto wa ndia hu no o ebo bebu wa utimi pa ebo bi bebu wa wo ya mesi nyago papa temu da ko mo mama o mama le yan che keke ayanu adobia malaria adobia nsai malaria nchie keke na won tinsi yaso bekom jubilees na president na kaboso na vice store na kaboso na minister health minister ache na wa ache health minister na kolebu doctor 37 doctor mesi wa poma malaria mesi wona mo sidi malaria nche oda ho ebubu aposo a ebedu na wo na nipa num ntiro mesi wa mo ma atemu dem mai o ma malaria nchie sa 3000 years wanu kaboso sa wona mo sidi pensare ante ebubu wa utime papa what one day bebu nipa odi pentimi mpatada impofrim no say bebe nipa so oni hu ahulukan mesi o hu nipa mo bo policeman woni mra wo so o what yes police for be ni amro be se one mo ni mra mo so na munya bambo na mo kwbo no ma se bambo no tokro bi ebeda baabi obade miye proma ne ma awura ma oni mra wo so aba mo ni mra wo so na ni wadom mra na no kwagye da when you podcast about the book of Isaiah 29:15 Isaiah 29 read the Bible verse 15 no what's it there one year one hour dey gina to hinta one hour dey gina to asem yesi ade na si ye no empanyifo ni bi nim ho bi ebi agye da komani bidie wakoro ni bidie bonturu pada say you nim hwe one year what's one year one hour dey gina to hinta one hour dey gina to hinta urade fe ade ni wonim ho bi o tom enyema bi kwoso o say ye na akwa ade bi esai no munim de esai ne ho bi o tom na woni e wo sumu ni ye bi wo sumu ka se ma no be hu ye ana hwa no ni ye osofo 2 years sure senate ya obon se dingalama church members di nya sonso na ama na gongo for ye sunsun pa nyankopon jenko kana sema no utondo tie to kan nyankopon asema uso to Yesu moja ubeye seso ubeye ses mu amuto Yesu moja je mbeye ses na munim mu be kwakwabu akonta mbeye ses ate akohye so bolagu tuwa mu se Yesu moja na Yesu moja no wale metere sana Yesu moja en timin trabo abe pa bottle Yesu moja bottle timin kura no bottle timin kura no eti wu ma se mu di agro sana se kotomi Yesu moja debi so mo gonna mo boys na no Yesu moja ne ka ye den ana me no ye na me ye fu ni jaye wa bo woni mi nyansa ante ene do no to titi aba mama nkrofo no mo ye fu jaye no masa wonyago poso di boye ni ba ko saka na dwene a anya to part wo soro won ka so bi wa to no me ya to part wo soro da say satan ni nyago po cha nyago po ma it odi nyago po perisi e be twa kra den me si wo be kwa so da bi mo won ba ko kure ni wa asori kakaka da ho no ye nto party kura me ka se pet ye to na asori mu na me ka wo just say odi boye ni saka ye to part abofo ni unkeme mi ko to Bible 15 Luke 15:10 verse 10 what's it there sans no me se mo se what's it mean kamanya ho nti ase se edidie ba onyankopon abofo ni edidie ba onyankopon abofo ni odi boye ni ba ko wasachire nti ani je ba ama abofo wo so nyane ye den me su ba kwa so bi mu nipa dom agudam onyankopon ni nje ba kokora da adentia omu nyina nyankofo asakire omadwene omu kwa so ni amania mahunu sofo na ben ohun nani so
Oshen koma ba mu. Ne niam bi oye no bi akoto aboa miensa 35 million. I mean 3,500 Ghana cedis. Akoto aboa na 1 trip ya he. Ha? Ukoto bob miensa botam for na electricity na fan chain na nka no a. Umo kwasiaka. Umo kwasiaka. That's why I mean. Ha? Ukoto fuma. Aboa miensa. Na bo 1 trip na kasa ya he. A ukoto to so for dia mu ye e baboa mo. Aboa miensa to ma onko 3,500. Ha? 35 million. Abo. What you so watch? Who be so many? Who be cool time for? What the boy miensa ekoku time for? What's what to have them? What's what to have them? And now so 40 million quantum for quantum for so bien who call them one. Now so quantum be a bit can't tell me cry. So for my church member, antithesis a friend saying, antithesis Nigeri toy your friend saying, we yogurt. I shall come with yogurt, so on yogurt nimbo gare. Tiku chuna de gare, unye nyan, yes to bet you what this of the yogurt. Now yes to tell the yogurt war. Huh? I never possible be Yarabasan Yadia, or bet you be free how one this of the yogurt. That's what we have him. Where you are quite free, Yanko Pong, Yabosum come, Yabosum come, who's out of the normal woman and ass of work. Okay, the book of Zephaniah chapter 1, verses number 4. Read the Bible, Bible Casa, what's your better Jerusalem, Ghana for Winter Apostle Quantum. When you supposed to be a bank, Kayagu, and your busmas of the Minamitra busmas of war. Yes, a human busmas of war day. One in the Bishop Busum come, and you was a community Binya Quanchini Bible. And call any Bible don't call any Bible don't call for some Mutia Sobra and a Kofako Jambra, but that's the Diachi, and I used to dig this Handiaman, Yago Popeso Nipa Yadia, or bet you pay for Hamwa, I just walk for Sakwan. When you post the Nichia Sanqua Siadia Cosina, or Badia Fanny account, a Ura Badia Fanny account, a Bibi Najo, or when it's on town, Papa when it's on town, and then you go Ponqua Jabofie, and quite the son about chain. Repent, Sister Wagany, and quite Janabajo, and quite Jabba was what and went for home. What is someone you never upon you free? Yes. Never communication go through. What's one to everybody more and you be town? Yes. It's a winner. What is supposed to tell you? It's all pet, but just from the Bagisha, you go to ya, and you'll be crossed on this or crack calendar. And then you go down so for calendar. And I'm cross on it, because my boy, what calendar. So for the calendar to me, one, and then stick as you don't tell my church members. Because I saw you stick on my mistake. But so for it to me, more boy, printing press, no property, and you're having printing press. To me, be any one, to be any. I business upon business. Saying it to me, and what I'm stick can be an I say, I'm Toby. I want to tell you down and then see. Me tell me that and I'll be 14 miles. You know, by for both your Korean stickers, I bought fridge you want to say, baby, free shop. So for stickers, you see power more. Fridge you see them on stick and and Tinian 7 more trash. Fridge the motor nashi. I'm here the car repairs. Quiet cars see body wesa. I saw for stickers here at the talon. I did not body in pro. Huh? So for some funny sticker, anti talent I saw them. When fan to talent with them, never protect them. I don't know where you bodyguard no. I did not fight to tell the court. Answer protect ya. Stick and protect Onipa. Identity rubber band near Toned Damon. Some is yapon, your hand coffin. So for one can be none inside. Coco for the Cobis and a bush penny rubber band or Tom will be done inside. When you pump on the Sanka, 1 year during one is to Miss when you put a braba, when it's against such a new. No, baby, only the man, you me pop your babwami, see me here, big jabba across whom Toba Biaban Quadyama and then Quadyaba fear. But you mean during one is to town and then what to know. Yes. Nanu kwaje da. Me tu fu na me tu chabre. Papa so pa ma so. Nyesa kwaje ma no de. Aya sempani yie. Ene won kwaje ntra. Odofo ena asem na ba ho nchen. Onye ko poso ye obeka sekiti dia kire wo. Nani na ode hwe wo no. Woni bia gu. Ebe ko tu ba ba kire. Yan ko wi adi bo Sakaria 3 verse 9. Yan ko ponani. Yes. Woni se nani ti ya. Sakaria 3 verse number 9. Ai. Wasi na hye. Oboa me di matu. Uya ko Sakaria chapter 4 verse 10. What's your boy? What to Joshua? When you go say, or the bobby see Joshua nim, or Bob Yakusuna, anyone soon go Bobako, and you are Maku 7. And you go so, Nanibaya. And you when you go to Ascatra. What's the share? As soon as I could as soon as I could Nim Kuchre, Nim Kuchre, as of Radia 70, I did you be a Kuchre.
ade bi ohu bi okukyere ade bi ohu bi amotwero ne wagye no de ato ebuo baako eniwa mako 7 ehwan ania yenye mu nipa ko ani ene Zechariah 4:10 Zechariah hey Bible kasa o kwai verse number 10 also there yenti obo ade asem you are Deuteronomy chapter 11 verse 12 ko why no bu niam ketwa da no enitia when you bu niam ketwa da bi enitia won enibaji na dakrope odipa bi enibaji obi so ani nje read the Bible na wo hunu kyereben yeboɔ ehon ni be ho kyereben yeboɔ ɛwɔ sɛ esi wo pintin pa wo Nyankopɔn anim etim nanim wa hinda nanim tie Bible ɛno no mu nso na Awurade ani edi so akɔneaba na me kyerɛ sɛ ni wan son na ni di akɔneaba wom hina bedwane afa hina bedwane afa me sin na bedwane afa all angles babia wo hu Yes. sɛ jaasa wo no ate Yes. jam masturbation bra jai no bi abranta atwetwere be ma obekɔ wasensin de wasensin wɔtwere gaye sɛ mo okua oh jam masturbation eye fi gege munya turum ayɛ munyai lesbian munyai eye musubo Nyankopɔn hu ni nyina obadi amfani sanka wo mi adwene num ne ne wadomre ne ne nkwaje da wo mu sɛ Nyankopɔn subante ne ni waya hodo ei now kind on is afọ nam no Deuteronomy 11 verse 12 on se dey asase Awurade Nyankopɔn hwɛ so da Nyankopɔn se asase wei ɔhwɛ so da Awurade wo Nyankopɔn ani wɔ so Awurade Nyankopɔn ani wɔ asase ni every afiti ase every afini fiti ase wo fira afini fiti ase ko si afina wiye eh me yama yeah wow no atake no odi nkwati asam no esu okun anu okun there's so many extra time no many next year no many wuram o na jimi anu okun February hey ayi na ujire sister bra ayi na ujire yi nani wadom na wo me tofuo was it when you put say unya sia fifufo bu pa bi Bible mu de ndie started from April na be end on March and the year started on January na be end on December was checking the pan Nyankopɔn was so ni wasase ayeti so yi every afiti ase ya afini fiti ase ko si afina wiye no we are checking on a bob pa no one a bob la boni why so more extra time no one so more continue abla boni there when tears to be quarter the first night we January quarter the first night we go January on tears we February on tears extra time no nam no ye kasa fi bi ye say what you say bobra pawati no Nyankopɔn extend wo fie no mam ababa na wonam no wi na mwa ensa no mwa adwama na mwa kron na mwa hanta na mwa ewudie na mwa nse ego na mwa sister monim na so wate police na nya ho poboni wate so jamai munya tutu asam no munyai na mwa emwa do so se no ho mi kokotu babu a che do so se no do be che ene bia wo so ye body man macho man etu di obu huru ha nkofo obi a pumping macho na ode ne bodan ka okura otim we are refio apa obedanka ode ne bone danka awo mantam a wote ne bu huru nkofo di choba aduani free timi de ne bu ko jakale wala anim etimi de ne sabo kale wala nu wayi nu asankata nu kale wala ru anu hwe abui ani abetire nu a no gina hwe no wa jati nya wi kale wala 20 Ghana wanto wodo obo kaka akware obejan dokun wura ni modern sanso nchine ni makasi onu ayi asa bra brajo no awe no ko kwe den kwaka odi ne budi di free muye mu yi o wodo obo di wi nchine free wodo obo wi nkrofo na free brodo no bedu brodo wura ni mu a no ayi ba kwasa brajo o keka ko then you know snob wodo obo di nkrofo brodo free tudu obo sabe kwasi e free wa wodo bo sabe ko pin Nyankopɔn nim free wa nani wadom do nani nkwaje do Ecclesiastes ka sama kyerɛ 5 Ecclesiastes 5 verse number 8 so ho mobro ni so hye ene wo Nyankopɔn sɛ ne obi a ɔyɛ mɔbɔ osuro udi ene oti bi yi ne nkyena free no are e watam mu wodo wo wodo obu hunu na nkrɔfo ene tere ne ene dani wo sase so timi gye nkrɔfo nsase de wo bo na gye nkrɔfo nsase ema ho nwiri wo sase ema ho nwiri wo de wo ye no wo so fa ho adio if that the osono de oso no de oso se wo
so do also sin away a day. Or shall what to tell? Not the also so. Do sin when it's a so more. Or shall so. Do also sin when it's a so more. Do also sin. Babu Gaza. Or do also sin when it's a so more. Nisa so more. Then what do you know? Dear Sempa. Then guess what popping my child? I am from so. But then Fennis we are police near. And Fennis we are so Jenny and Fennis as more Benansia, you will put you and sing out by who do Chrome Kakra 1 2. So Jenny, I told that from penny phone near to Trasamo. Young boys, snip him with younger boys. No, young Mabaco cry. Ye or pass it out now straight. Not the money, or the first uniform, or the polychrome dome we are here. Not in a year, I say. No boy said 20 Nachi. And also, but 20 Nachi, your boy did that. Your body so, or no TV do be a boy, penny 40 years, I say. No, young boy, Nyama, or Nyama, when Nyama Bakura, when you say, no, Charlie, stop! I said, stop the music. Stop the music. So, Jaman, Obi a born 24 years. I want you to speak, you know. Young Ponza say, we are Charlie. I will discipline you. Young nephew, come out. Hey, come out. Ade, we are soldier, Ade. But what would be glad of them kill? I did it. Fenakam Kai. Fuck you. But you to Charlie. Oh boy, Yankee. So Jai. Oh boy, 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 oh boy. It's somebody to man go. My poor ye. Hey, Unya man, my poor ye. Unya home, poor. Nampany for away and as Charlie. Mommy uncle. Small boy. Didn't I yassi? I pass it out of a point. I pass it out. I could way. Zechariah 9. Zechariah chapter 9. Verse 1. Young person and Gaza. What's it? Some attempt when you person as some attempt was a Temusamono. Natemusamono. I will hard assassin. Tiababo. Damascus and Nasia. Ghana for Muntia. Na Awurade anywhere in Nipa. Awurade nyako person na niwo nipa. Any Israel musio ko nyina ho ani. The whole world obi aho den. Any Japan for mo ho den. Any Jamaica ho den. Any Brazil ho den. Any UK ho den. Any United States ho den. Any Canada ho den. Any Belgium ho den. Any Germany ho den. Any Italy ho den. Any Holland ho den. Any Spain ho den. Any Ghana ho den. Any Togo ho den. Any Uni yente nyako pokaza no. O kan the book Acts now. Was what can't be auto finish here? Yes. 1726. Okay. Jawad you Bible Gaza. The Bible. Acts 1726. Was what? Was on my Nipa man fro the Papa. Was what me in Philip Baba. Everton assassin. And you better assassin. No assassin and what is them the hood. And one Motrabia Asia at one country be a share day. At one country be a share. Who cast what one wedding? It country be our winning. Yes. It we a Ghana president to a mobile year or winning. Yes. We a minister of Ghana, no mobile or winning. Won't you tell me a tia? We a teacher, headmaster, or so for prophet who are Ghana. Or winning. It's all Bobla year. We a policeman or winning. So them are winning. Yes. Hey, lawyer, or when you judge, or when you minister, MP, or when you assembly, or when you MC, or when you, yes, or be a winning, Abba Obo. What do you yes, then what do yes, then what yes, what will be a winning, yes, to get the book of Proverbs 2027 Bible, First chapter 20, verse 27. 2027. What's already Kania? What's when you pause or Casemia? What's in the Kania? And you only Pahome. And you only Pahome and Kania or check on. Yes. We need your operative here. Ghana, what was suffer down say? No one so light. Yes. But you couldn't be a win war. You may be operative winning baby. No correct. And what's the one so do I check on Onipa Kania? Onipa Kania on your body guide you what already Kania. The Kania no the guide you and only Pahome. If you want me to see the other say where you want my what do Kania? Briefing. Kania out. In. Out. Briefing. Out. In. Out. Eti baby o kwa ya home wo bia AGYEMANG ya home watch you yes okrofo ye chesi no dibi kan wa huri die bi wa huri no so cham o ti chale me smart o be what we what watch you home na home no
can you throw from heaven straight and I thought right and shed and a show be biara hey if na kwete di boni he na kwete di boni Habakkuk chapter 1 verse 13 simin kan san was wa waniwa eye kronkron onye mo post no nkoto ni niwa ya kronkron ontimi hwe boni boni ni po boni bismu yen ni fa so se ma ka call me yen plan no boni odi ni sododo hwe ba bunum ontimi hwe jan o ha wodo on hwe konkwansa fo se mutu odi obi konkwansa ontimi Aba pani show. Nani wado mre. Nani unkwaje da. Me too fo. Baby awuni nam yen kabi nchira. And then living your 7 days Sabbath assembles. Onyango pound the assembly as one apostle kwajima. Say me fast of ni chi yourself and anyina. Abe wo pura no. Nani unkwaje da. Waje assembly dia. Peja on say bomb pay wo dan. Na se boni fa cheso ba de. Say dem nam nyina wache me. Na peja me nsa. Ma je me mfum so atum. Osofo kwajima ntimi anka me boni. Na so me hu se wache me. One man say when need the mechi, it may suffer money chami. My home in Fobuso. And you may blow my crumb to some young pond and I'm so, and I'm a call home. And there, oh, dear, some 139, Miss Row from Bonnie Chami, Miss Row, watch me. My Jimmy Fobuso to watch me. Yes, Menum, Psalms 139, verse 23. If you be one catch your body, one yanko po Yahweh, she shall be moved, Nahunum, Nashamakumum, some share, Nahunum, Nashamajim, Nashese, a man near Quabio, money walk once one now. Jam quite dark, And you so you me for Boneso, Quans, Nafame Quadia Quans, and then Quadia about you. Obadi Yanko Ponta, Amen. Also, Amen. As some about him, yes. Who will be at the best support? A year in NKWAGYESEM. Yes. A time, Namato. Sponsor na box na meboa. Kabeka so be manage me. Papa. Kabesha me gloves. Menko America. Menko buru di la hoya. Nyenyi ska meji Ghana. Trade akutuko na meboa. Anko bi say on manage me. Menko birimu nkrofo. Ye meji ska. Ye meji Ghana nsem. And asan kan why na so sponsor NKWAGYESEM. Ketua bi ensa. Yes. Me de me na mane beto so. Yes. Ye pon na won person o support bibia. Ketua bi ensa. Na so odi support NKWAGYESEM. Baby, I want to club ya was to be a person for me back be a pona pasofra. Ya di wasa apply in the better so. No afraid. Ya bet you cruise. When ya a year living your 7 days. As on the biako. Living Yahweh as a phone. I bang with ye. From your chunk come off. Fresia. Mama normally goes 055 955 2686 0507 690000. Fresia. Only Apostle Juchinko 05595552686 050769000. Ubet me afresh. Sabre yanko the book of Peter chapter 3 verses number 12. Okay. Chapter 3 verse 12. Yanko Bible nkasa. Chapter 3. Also there. Verse 12. Also there. Also every say. Awurade any one awatene so. Onyankopɔ ani wo won etere so. Na so bi amomade. Na so bia mo bi otene. Na Awurade ni sanwo na waya boni. Na ni sanwo na ye boni nti woni Onyankopɔ ni sanwo di ahwa wo ye twon firi boni mu. Ye ma bla bona twist wo nyanyama nkonye nyina fi boni awuti mu. Se ka be firi boni ni mu anka ba boa wo. Yes. And then what do mre? Who can the book of the book of Hebrews 3. Mama boni nkasa. Hebrews 4:13 yanko. 13 verse 13. Also the eni abodie biara. Was eni abodie biara. Ende de wonanim. Bibia de wonanim. Ade nyina ho da. Ade nyina ho da. Eso bie. E wo de ne wasam nanim. Hello mpacho di me bia kasa free. Me josu ban NKWAGYESEM so. Hello Pastor Obana na St. Anthony. Mr. Wache Oba. Oba de ya onshira Pastor K. Onshira living ya wa asafo menina. And that is surprise. Aye, na Friday obi o misada. Aye. And the message for many na surprise people and no that I mean you what is your na kedi afọ ya wa de oye ni oma wo ne kwan so miribi emu osesa ne oma ma ne oma sesa ma ne oma so yeyie papa Elohim ya wo nhira bebre ene kedi afọ ya wa asema ode na mo so amode ba ne se Onipa wa kwanda kedi afọ ya wa ni sabe se to bebre bi ya me ka kire me bi ze adom enu mo buru so nko a kedi afọ ya wa na me ba na kwa okwa de ma so le be no mo ye so ye fani tu anamompa
Security para ama etinyahu ni abadi ayekwa anka yese sika badi ayekwa ye from no mezi mayen ya wa no so oh amene see you say no ma wenye nyina ni esi twama papa obade ya wo asunje nka ho ontun kwa nem ọmọ wa wọdin ọmọ onyansa abudu ya chechere nebi se amira ya sa sakasaka ebi mu kudu da fomo na di no makosu dia don koso ni tla tedam po ya wa na na mo so nchechere na se yo ya no ma na ya tie mo so ho tedam po ya wa shaya o ka o mo na wa pa so ade nka yi nyina elo ni nka yi nyina amen obadi insha bebre hello pacho di bebi akasa free Udibe me oba warefo na emese me kwa sorry mi kunu onko but o mana kakra kakra mi je am bi ku koye na bi ku kasa na ni papa go shia and now ka bible no obi enu otimi fi asama no be obi amani o kan the book of Psalms chapter 49 verses number 16 tie be bia ko ni papa wo why Psalm 49 cause where pati ye 14 14 ye wo bua sama ni se nwan sama mfo ni bua sama ni se nwan ene owo hwa ene owo hwa mo ye de no agya no abasa asi so ababa na mania so wo bere
Hello, Bajo, di baby agasa free. Di baby agasa free. Michia shama mfunyina. Yo, papa kwa AGYEMANG show. Onjila mzo. Amen. Amen. Obadi insha baby. Onye wakuma so agema. Alon Bajo di baby agasa free. Miji usuba NKWAGYESEM so. Miji usuba NKWAGYESEM so. Hello, Bajo di baby agasa free. Lower TV set no. Hello. Hello. Yes sir. Maybe come with you. Bajo, agasa free madam. Hello. But me do usu because I free chibi. Me chia chebi fo nyina. Hello. Me chia chebi fo nyina. Me tio. I try some do so. If I should be also. You might. Patrol Yamisha near my Pamoye. Amen. I'm patrol my mother back when I decided the person which I was there. For screen is into Anna Onipa. And the quotations nana. Patrol. And me preach here. Me church quotation gumitrimo. And to be answer me, we answer my mabuano. By the Ben say what camate. It didn't say Monso Yaseno. Minya airtime to be we are not MC Afon Church. We am Bepoa. My mom dear Gusuai. I by me bass and make quotation bandy. Make a sign in our quotation. But what's my micro bizarre question be? With the Bible quotation the Yinano. My plan me by no quotation in a day here. And you know, the answer met me abuano. But I was say, what can I say? Very near will be why. Me church before you know about the insurance. Hello, Bajo, maybe I can say free. Hello. Yes, sir. Onshira so Bajo ka sefri wadaruma. E Bajo me de nana do me de La Paz. Yo, La Paz. La Paz na. Wo ye be. Cancer man or namo so be pray. Say asem ne basia. Na de Christ so ma say it. Amen. Na omwae na teme namo so ba nenso abapa wo. Amen. And action. You need to be you. The be you. The be all kind of. Okay, sir. I say no. You are Akwan that you. This is slow part. With the 10 diameter. You, as our system war, teacher for you. I teach one and number so this is more now facing the dear traces. I bet you ask them the card a year. And it be all catch it. That's what we get one them. There's what some the car, a penny, a kaya in my yard in that land. About being young people. Dr. Uncle Prince, one number so now they see up or I was off for them. Now I'm young couple or that. I was thinking about the answer in a easy station now. The old dinner to her now. About the issue will be a from the end. Aye. Michia Chimasamangas in forcing in about the issue. Okay, hello, but you maybe I can free. Make you span what is Samson. But what did I say free? But what can I say? What are you? Where Jamicha, where you're going now? Shalom. Yahweh Shalom. Hey, anyone know? Go for your line, so line a jam, patch your young fast. Line to call young. Yango point di ya yo yango po Onipa Akwan de Awurade anim no wo be frɛ gyina so wo de anyu no. Hello Bachodi me be agasa frɛ. The passion of the prince na me free asaliboche. Mi jia asaliboche fu nyina. Na da. Me mo me pa seriously. Mi angasa me tia mi. Na me boa etina pa aboshi bi anka ma hye pa so ho.
Uno baby go yagu. Se me he abosi enim go ase be bre me pa na so preach the I am ready for any enim go ase bia be to me asase we so. I am ready for any enim go ase bia be to me asase we so. Se me ni be gu asase so. Na se ma power be boni yeti na se nakopon e da be wu no ba je me nkwade a so for me say me gina enim go ase bia mu se prison for me ko and ko ba be agfatra ma me nyen mo so mo mo ba so na me jira o unko waje unko so atu unko prison se ni asem tie bia no enso sin creator ne da enko kumnipa na Awurade ani di wachi enko kumnipa oba de me da wase so obi an frem yan kan cheme se wakoto ade bi ameton bi ena aboa no nemu wasam ne yankwagyesem ampa wa me hunu se yo kan wasam no do wafre no kan wasam o kan the book of John chapter 3 verse 34 verse 34 what do Onyankopon so no what do Onyankopon so no kan Nyankopon asem o kan Nyankopon asem yes ti Nyankopon asem aba wonchen yes me sew ebia na wunti ena ma betra hande akwala no nim do ba ya ma da achi enguasie ni nti aye wadwen na kire wo saa se ebia enguasie beba eso ebia na oba ade no obibi papa de ma me da wasese wagye asam no hwenu anse se wadwene wow ya po afreme hello pacho di baby akase free hello mami meet you Papa mbata awofosia ni awofosia okay pacho akase free Papa mbata akase free atimoda hey Papa mbata elewi yawe o Israel michi odanfo nyina e ko me de odanfo nyina aje so amen amen Papa amen Desire Israel pa amen no nya okesie amen e won kwaje tama ode maye amen Desire dom ye nyina ye nso eguso ya campaign amen so bia fa ni TV station to amen Papa ya da was pray amen yeah me dia to oda afia France amensia amen when you are free how bebre mu amen wa me ehu eloyi ya wani onyam amen Papa ya da was pray amen ya da was pray oda fo nyina ma happy Sabbath happy day ya ma happy day amen let Israel pa ya we nshira mu nyina no nya kese enumre po hu di Awurade enam oso awaye aw enko bi enso akwa yi agu na enso enam ontre papa nsi ama we jai Papa eloyi ya we Israel pa Mizaya onyo kese amen na ontra wasiem na nkori afia fa na nyina ne nyina yenti o Papa me so won pon ya me na me da so titiri o mate oba de shere bye oh abrante ya pon frame me papa em say baby o you so word be say enguasie be batise no be kopri na say wa konyi wo titire bi ba yeah any wo graficasim bi nkrama egu on soso na se o hwese nya nkrama no bebu bobi dia be kwa no a abrante bi bie no ebesi suro creator dan nipa oh yes suro obo ade no dan nipa so bebre o kan Psalm 33 verse 13 Psalm 33 verse 13 ye Bible nkasa 33 Psalm 33 verse 13 verse 13 Awurade firi soro hwe Awurade opanyine abrante Onyankopon firi soro wo hwe wo ohu inipa manyina wo hunu obia otenetena bia bia din wo na wo hwe asase sofo wo hu menko kum no ayoru na onyi na omunyina koma akwala no oda yafunu no obi na anwu na to yafunu no ohunu omunyuma nyina mu ohunu obi enyuma mu ti hwo hu ye yes nemi de say wanye mo abobɔ din timi say wabobɔ ne bi a usu se betimi ato so be ko prison kra be ko aba ade be yesua de Ghana mrantie maba mo preo ene NKWAGYESEM na ba ofie won so ofa dwene bi se se wadwene ne hello pacho di me bi akasa free pacho Mr. Free camp pacho Ivan pacho wadaro Ivan hello pacho akasa free sampa okay mati mi chia sampa fo nyina
That's a Western. Okay. German Bravo. A Bravo, okay. German of Ampa. Patch what I'm with you. Me just one question. What the first time I'm with you. Yeah. I could show you a TV from the TV. And then do what TV. And I'm teaching them go here. Amen. In fact, also become so. And then Kwan is why I don't know some of Papa. When you're going to make that Amen. What is your insurance? Michia German of Amen. What is your pray? Hello, Bajo, the baby, because of me, Joseph and AGYEMANG. May Joseph and AGYEMANG. Hello. Yeah, Bajo, who didn't make us free? Joseph. Shop. Bajo, casa free. But I'm the Janet. The Janet is free about. A boss, so do a boss, okay. Takwa. A Takwa boss. Oh, okay. Mate. Michia Takwa boss. Yeah, Michia Takwa for you. Amen. Yeah, about Takwa. But I'm the Janet. Yeah, meet you. You. But just a sort of free man can of course and what kind of creator. And Yanko Pombank will bring a crap. And of the you out for. That's a bonnet is I Michelle, Mammy Jane, body shall be free. When you are come so hello, Bajo, make you so AGYEMANG so. Young Kwaman on it. Yamfa be 5 beneath Yanko. Hello, Bajo, would you need baby a free? No TV set no Daurma. Okay, free cooper here. Michako for your phone now. Yeah, the program for Joseph. Also, I mean, to know when anyway. Amen. You've been a blessing unto me. Amen. But you were no more than Yame and Namosone, Yame should have. As you went among a crack, Yampi, and Yame baby, you know, what can you say? I will not thanks to this day. A good big cry, or more, what the crab will say. But there will Yame whom I want. Another 1 year ago. There will be such a Yame from Mawa. I was all kind of Yame. That's a mess. And Semona and crack anything in your body in our hour. And then Yamin, I guess I mean, if I make a Yame, but I mean, why a blessing to me. Should I make a plan? I will not my should have one. If it is a member, it's a car by show. I will more about now. I can't be a year, no. It's not a seminar money saying I can set them. No, you are going to idea. Hello, Bajo, did you have a cassette? Maybe you so bang AGYEMANG. Okay, Psalm 34, verses number 15, the Bible. Psalm 34. Psalm, verse number 15. I said, yeah. Hello. Awurade ni wa tene ne fo. Hello, Bajo, di me be akasa free. Me pato, e kasa free. Doko. Me doko. Ya me sra pada. Amen. Onya okese. Amen. Wa mama ti asema buru bibia cho. E fene na mama, wa mama sema sakra. Amen. Ba tia na ma bebe fi unso. Body inshallah. Onye wa kuma so ade ma. Yango 34:15 Psalms. Psalm 34:15. Awurade ni wa tene ne fo. Onye post na ni wa tene ne fo so. Na so tie won so frɛ. We obi obenu ho bia no obo ade yawe no. Oso wa ywe na so. Eti anadwo ni yawe betentam a obeti osufrɛ. Na ni sande moyefo. Na ni mom na sande moyefo. Hello Bacho di be akasa free. Hello, Bacho akasa free. Pada urma ma ne suka krama wa na menti oni
Abraso do Michia so do for Swedro me ba me ba swedro nyabotre kra ye ba swedro nyabotre kra why ye ba swedro nse ya ye ba swedro nyabotre ai campaign for me say ye ba swedro din efe na ye twa ye satellite na tum nti nyabotre ye ba e do ba de ya wasi hello mbacho di me bi akasa free baba yes sir Mgeni Madina baba. Ichi Madina fo nyina. Ni shopa. Ko njira nso. Yo, we juma pa wo. Oba de ne adwuma. Nka wa kan ato ya kuma so me say enye yi. Amen. Nya wo ye na ebo ya ni ti ate ko. Amen. Na le ba ho no me no ba tumo ni. La wow. E kama o kan ye. Yeah. Ji me na ko ya me tu. Very good. Ji na nanga ko sai me ho. Ji na o kan ni. Asema o kan ye no. Wow. Ama o si mo ja no. E be wow. Switching wo ma wo. Wow. Na say o tu wa no wo ni obi nya da se. Na me ko se. Wo ma futu fa. Me na me nine no e ti da ji on sa no me buy no me nine no. E ji. Okay ya. O ji no ha. E to wo abi ti wo fa. E me no be so. E ba. Na bo china. Amen. Ba. Papa ya misrao. O jira nso. Ba. So nyu akuma so ade ma. Asam ni sa yare o. Je nkoji we bra baji kotua baji kosom. Wedi nyamafo achi o. Obu abode na tene so nko a no. Ayesasa na agpache no. Ebedi wawu. Twumfri body ni mu. Na no be set free. Alon ba jodi na bi akasa free. Bi joso ba NKWAGYESEM so. Yamba last today for yankwa manani. Yankwa manani. Hello, ma jodi be akasa free. Apostle Maxwell ni. Pacho o kasa free wadawo. Me kasa free testing. Maxwell ni wa sorry ba. Oh, very good. Okay. Me da wa sipa. Amen. Men cheche we odi ba no. Amen. Ba ko ese me da owo seriously my yet me be alcohol so I will be an me who dear me wom sisi the dear and the someone is them on payable no pen e dear o teshi branch ana no wa Maxwell ayabra sorry kata free kata ba okay Sabbath bra sorry me about the adma bra sorry why seriously okay men quarter my bra headquarters why hello bajodi me be akasa free yem balance to the fi yankwa manani yan fast ni ebre no em so masigi dam say ebre yaso Hello. Yes sir bajodi me be akasa free Hello. Yes sir Jamia domo. Daddy, good evening. Good evening sir bajodi akasa free okay me chat dance Daddy Bacho, ya da se nyami shapa. Amen. Daddy nyami shapa no nyo kese. Amen. Nyo kese pa. Ajuma bi wa bwa 50 minutes and ya be oh nyami shapa mo so bo ba maka ye so evangelist so ajamo so kwa esa da show. mate ai ubia ko ne wa ba show ya nyina ye mu ye nye adwuma na so ye nyanko e di beto aso ye nya ye nyanko me fa na so afa pasi Akwan ye Akwan no be show me preaching 34 years me a small boy complete man am etiano me jawi den sandu biti da umi kama saro kama shanka masai because me phone ya dudu na nyinche me we thank Almighty God Yahweh. Hey, hello bajodi me be akasa free
Hello, Bajodi, my free. Hello. Yes, sir. Oh, Savannah region. Savannah region. If I say. Sola. So I was there. Sola saying. Okay, we are young. So when you actually maybe our. Oh, okay, wow, okay. Hey, you share what for you now. Amen. Wa for line munye. Young mammy too big young kowana. And then ya wa dum baby fifino. Hello, Bajodi, maybe I can say through. Apostle, good evening. Good evening. Bajodi, good evening, maybe I can say through. Oh, the Cassandra dance, my family down here. Okay, Bicha, that's one for you. I am excited to but I can't make one more morning about this year. You when you net. You when you net. The more communicative will be a person cultural. Say, who how much someone men can why? Now, baby, I'm tea. We are self and then you know, your secret is your power, Mr. Wadaruma. So, for say, I dare say to just with the bit me to That's natural one I'll be. And to them, just a man can say, oh, cook one was and I said, Michelle second. Frame actually, why, Mr. My make it a palaba. The Papa, but a book for another for business. To set up on the 30. Where the new way be a tessie, I have Sabatan. Tessie, I am a Mubuniama by some do. Whatever, or tells you, and Gales one at your Modozu. And you are calling your daddy time. No swan at you. Collect to me, Mamma will pay you. We will collect your tit to be pempa and the Bimuko University. We collect it to me pempa. Yenny Menina, so yes, sir, bompire man. Why you don't have bompire? So for saying no more, Wakasa, so it's a bompire. Why? Hey. Yenny Menina, so we go brown. I mean, you will be my minion, maybe from my Uber, a few soon perfect. Now, quite for maybe a duetty. About the mobile, no, show also. Hello, Bajodi, baby. Hello? Yes, Bajodi, maybe I got free. But your friend, but she because I feel it. Eva Bashiru Kasafi Boko okay. Michia Boku for you now. Boku. Mati Bashiru Mati. Bashiru Kasa. Michia Bata, no Majuma Tamoya. Amen. Ghana so for you now, come Kasa Ghana have me pattern and go be a body be. Bashiru, I say okay. Yamishira wa. Onchira so, ye chia boku fo nyina. Ye baba boku na nsen ya. Hello, Bajodi be be akasa free. We dey anya ma no ni fo be ya na mu mfa nche ni mfa achichi fo na mfre why. Ama ni fo ye nya bi bia ma na. Hello, Bajodi be be akasa free. Hello. Hello. Ikasa si boche. Mi chia boche fo nyina. Onchira so mami. Hey, you want to know? Look phone tell. You want to know, Papa? You never said Bible Muda. Koswana tie NKWAGYESEM 7 years TV. Koswana tie NKWAGYESEM. Obadi adma. Koswana tie. Yada wasi pa. Yes, yada wasi.
About the shabby breed, no, you want my swadi, my wife. Hello, Bacho, baby, I can free. I'm only for my signal. Say, I'm young for more. You bear young for more sooner. You're in here. Hello, Bacho, baby, I can free. Hello? Yes, sir, Bacho, who did maybe I can free? Hello? Yes, sir. Yes, sir, Bacho, Casamenti, you TV, so, TV phone, so, what are Roma? Who did maybe I can free? I'm talking about Malam. Which Malam for you now? Malam. I was in your show. What's your answer? I did a conversation with Canada. Hey, go for a line. I'm voice now. I'm not going to say about the thing in Akazano. I was one thing to say. You bet a Juma, and I have plenty of my thinking. It's no a bata. I didn't answer your pa. Nay, I don't know who has 17 years. 17 years. Also, occupy. I bought one more for the car away. On to our ordinary one a child. If you're not your boy, I'm not your by we are smart, you're by. Because if you say, you're not your Nanamuyan, how would you on the neck and you're near it? And now Pentemnian and Temnen, and you with Temnam. Nipa predodo. Hello, Bacho, did I get free? Topic ready, I bet our topic is when you find the body anim. What kind of balance in it? Hello, Bacho, did I get free? Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir, Bacho, did I get free? Mr. Shaw, also, Nanado, my baby. Nanado. Yeah, that's it. Wadaroma, Yimiana, Okasen, Kwako, yeah. Raka Naseni, Kusua, Mpaiba, na Mr. Man said, na necessary this one message, Namea, do not movie or to media, Mumpa Yeti, Mano, not so stress or swa. DBA said, yeah, the A would done a nimuno. The software number 2 Onipa, Akwan, because it's and once a man will be crying, and you will know what they don't see now. Yeah, and Aqualano said, Diana, or you titrebi, Colania titrebi, Intese Radi, Obadia with Famiso, not Yaji, Sakwalan Quasio. Look on your banner Cassia, the beer, Umbetu Sana Mono. Into Ofra. Your prayers with TV me first hours in the metra. You pay your president, the bomb material for now for me. Handy, but some amount. Yet, Jacob, me and Fabio, we make numbers if any other bomb pie. How about the Israel? Young Faman and the young last one, young Common. Last one, if you come on. Hello, Bacho, maybe I got free. Pacho with you, Wadaroma. Hello? Yes, and Pacho, maybe I got free. Good evening, Bacho family. Bacho family got you right, because I see you are brim. You are brim, Michel, you are brim for now. Pacho with you, Wadaroma. I saw nothing to know. Which now, Sumami. And I'm watching me so much, and then I ain't here. Amen. It is a follow what you are. Amen. Then so, and then you tell me, Amen. 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 Also, me I have more kind to hear or have to see it. Wako ya watching by an amazing use of an yeah. Ama, what was the
You are who me when I'm at here. So, you share the idea of the year than here at Kenneth. None, Ama Bakum. There is an immediate uncle for which I'm a suka. There is so heavy order. Ordinary body that came. I was friend when I knew. The friend who number back is here. The friend number back is here. Also, Kofodia. Mamma, name it aside. Kofodia so for ya. Mamma, catch anything. No one knew what dream and regret. You are bringing me catch anything. Trena Janka, look to me. I'm on my and like a new dream. If you about, you are bringing about. Monfa branches nina the whole world. Monfa branches nina nguso. No more who say Livia when you one branch. Hello, young woman on the area. Yeah. Okay, but you didn't make a young last one. But I what fever? If I saw, I saw me do a mala. Eva. But Eva. Mala. I be all your branch of Mala. I cried the branches in the doors, I cried the branches in the doors, I cried. Okay. You point now, I'm with the WhatsApp line, but so the baby I walk, I say, be bound. Ofra. What the other one, get the my evangelical team. The cop, but when if you want to be 12 hours. Young come on it. I'm an onion for a cream. Then we are Mamma, you from Fanfra. Because, says he, ma. Yeah. Hello? Me do for big girls, so I want to say. About the other one. Pastor, I'm sure why. I'm sure. And son and I would the abba. And round the buy, and that's what the abba. Just a me, yeah, me trust and I'm doing me, dear me, Francis. Yeah, Michelle, because young Maya, I can't say what to make Jano man, I'm a foul. I would do ye, Juma, where we every moon. Send me who's Anna. Not me who just say, Nayam, send it this time, we are the sequel. Yana a broom tears, so. Yami shroud. So what down one my did way, Juma. No watch a cra and to say, no what timid. And yet, youths. As I may, yes, hey, what Timenias at sure. Shalom, shalom, Apostle. Obadi awe Israel. Papa we there Oba Isaac Germany. Papa we there mo question kakra bi bisa. Endo me bisa yamba. Papa maybe ebrewa wale semu. Samre wete nkwagyesem a wompese womtwe wo ho free. Nyama antremo. Papa Obaya bema aware no nyina wo miensa. Bema ne se on pese oba wo bio. Bema ni nyina oba ni da no ho oba ne watu egu. Obaya ka kire bema ya bema se enye bone or quotation. Obisa me man bi wo Genesis 38 verse 8 going. Said obere me bia ye frɛ no obere me bia ninia bema uya obade ka so onkofa ne yere na onyine wo na onfa ne din to no na ne hunsu ba na watu egum obade kunu papa sa wale we oba ye mi oba otima obenya nkwa anaso ogya eye wo obade ni so obade shiro obema no se oba bi so timi nyinsen ema bema ne kura ni no afa ne kwachi akoyi nyinsen na to egu oso amusuo no ti bema no ti wo no se pompe no be pompe oba tam ne bema dia ye water hose e dia pompe ne ma on spray no go
on spray na bi en say o tu neti o tu ensuhunu na aguo uko de hia de ma no so won yintuma yankwan Job chapter 9 verses number 10 Bible nkasa Job chapter 10 10 verse 9 also there kai se onyo no yeah onye ko say Adam and Eve or the dotie na nwene wo mu by free Adam and Eve for eso ba no wa nyiso dotie anwene nipa biom wa dotie ni ko gu nipa ya ase e na oye ni se nsuo wa hono no woni mu atie Bible ohwe bi ku se nifusuo e onye ko say ba ma no u spam no nsuo ne fi wa ya ase ba no e wona nkwala no gu o eti sa wo no ni oba ne koda na wo pompi nsuo gu oba na ya ase ko gu ni wu mu ma e ba kwa kwanchenchi nse nifusuo mani pisa nifusuo achenchen ko ode wedie no ode wedie enam ahye nti woni ma wo spam na wo nsuo na pompe ba no e wo se wedie enam ehyem entingum ode no mpani ti wewem no mpani na ahye hu na hu ni say nsuo etu ni mu a wo kum nkwala na anim obi asoma ho ye wo biblical we wo bohwe sania ba ma se unya botre nye biribi abo krama kwanye de bia no kɔ ne yere ho aba alai o de nya botre me se da ba hu teachers me de baba be gua o hello ba jodi me be akasa free obali adu ochire Belgium for ochire Belgium for bi o ma so da no living yawe Belgium for bi o ma so da no ye de be tudwa Belgium for bi o new aso da no to ba de adma Belgium for nyina wa hwe mo Belgium sabre nyina Belgium for bi o ma so da no ba de adu china sabre kwa dia kakra na omhomeda adu Belgium for bi o ma so da no ye do ba de ya wase only dey 2 hours sabre Belgium for hwe mi nyina china mon kwa sorry ya ye bie mon tibude mbetimi akọ ba de adum hello pacho di bebe ukasa free so conjuma Elohim yawe onshow papa onshow o Bible readers phone ni na onshow living yawe asafwa ewo wiase ni na amen me mamu ni na happy Sabbath happy day hey asema abe ne nso emudo papa no do yezio de ni hwe baby de me bi no yi nyani to nchen onshow bi one here kudu papa no Elohim yawe nshran kanidin amen mikasa fi US US for nyina michiam live yawe members am US nyina michiam nyina obade aduma ebehia wa sori ochina mkwade mawuram papa Canada for nyina michiam no asofo nyina aduma mudi no oman no ani so na yawe nso ma ewo mu so nyame nam onam saa kwan so befa ne ma ewo mu so nyina afrim na mi shawe ne asem na ode ba na emudo na areho nso so na nse nyame nti no wegugu sunsu na so abapa obre enye kwada nyame wonhiramu na Bob Marley wonwum bi ya na yeme de say why are you playing smart evil man so why are you boasting yourself evil man you are playing smart but you are not being clever very good you are working in iniquity to achieve vanity bi mali abonyumo ye bonne ni asade hohwaye ho meni obai kwanyem ye o misada da no ema ayekuyibui mo de se munye smart ene na fufu hia sikomo basa se ya so enega na yire fi se de obo en nso na ni san ya na reho na wo hwa ba mu wasi so a onyenduru emfie dunwotwe enso so ye shareholder oye principal e wo tie fiman senior high onyenduru mfie wotwe no ko class 1 wo tie fiman ne ba wo ho class 2 ne ba wo ho abortion no no waye ne se de wo no nsuo ene e wotwa ne ho ba bia obenum baako na eja ya na reho asefem na straw de obe de anu moja yi ntimi fa straw emu kra besi emu besi moja na pi emu ebesi moja na pi asem pi adiso yi so grawo mu ya Awurade hu ye mobo na o ma adwen sachra nyume de wakan asem na megidi ye se Tiafiman senior high headmaster eni teacher fu ewum eni omo ede omo ma ewura mu nyina no anwumre omo ti asem ya
on be for be from and then Sisaba. My the first school a free education here. You collect go be carry. Give my senior high school. Kofu Kobio. Bia so not in the back of Toby. Banico school also got my high school. Hello, Pajodi Megasafri. Hello, Sofo. Good evening. Good evening, sir. The family Kweku Uswansa Megasafri Kumasi, Ejiso. It's beautiful. Yeah, Megasafri Ejiso na. My home videos, my social videos, no pitch in Kakra or YouTube. And then the first time I made a home TV so I may share on church no pitch now. Amen. Yanko Penno Penny on church and the Ijawum. Amen. And I didn't shout on count on our mount. And what day na Fakasa may see will say, na the person can say, may what just about master on me, sure say be what this one. My name Sibi had the name. There be Sibini hands so they are Miss Samuel with dear. Or Mamma dear, and Mamma say, Obit me, I may be a Bahama because O pitch Yamade. The well count someone, come upon the be a sin and Kitia. Any Yatia can be a sure senka. Boneno, you to know Caboneno, Caswati. Inti, I hope on Shamo. Namma son be mrajoso. If you are handsome, me only Mrs. Swami Park. I want to be house and Yasafu market. I want to get branches in you. I just so you go sway a baby or the Montino. A burn swam sabe, Matianka, and ye baby so a Santa Mampon. Dino, you go sway a planning. Maybe I'll hear me be up and say, as I feel me be bound more. Ye poor and what free. Ye better in penny for any. Along by Jody, yes, sir. Yahweh Asumjin Count. Your friend Isaac, Mikasafi, Ashama, New York. Yahweh Asumjin Count, and NKWAGYESEM with the brain. Da. Maybe you'll be a mere Jeffu pa. Meeting Jeffu, a banner, a coupon summa. Meeting Jeffu. It may shall say, she'll feel locked down him. And who say, one on Yakupa fro. Yakupon afro. Incident come and test say as often as much oil in it. 100 or the one who see another. I mean, sure. And I mean, sure. Or buy back and come for Pastor Che, Pastor Mensa. And a boy for my boy, my dad, to me back online. I want your body shall be braced. Which the Mabua for. I mean, sure. And then the mobility and the bar air. Also, some are saying, get to a beer. Box na me boa kwa boa mse mi nko biri mu bro ni bi ni nyi ska medi ka wo bejo wani mu se wo na o manage apostle Okon Agyeman a wo boro nkrofo Holland ni Jamaica and the sponsor NKWAGYESEM kitu abi enso poa na so odi kitu abi na mane me na mane 0242 327172 0242 327172 which means after 020 72 11 337 020 72 11 337 0242 327172 Obadi insha your branches there baby biara the baby bi ndu so pese bi ba friend a e man pan fa behwe baby a ibenya asase baby a ye besom ye behwe send ye tie me fe ye move ye campaign na be do kromo no a big crusade when the Baji Keke about the Insha Bibre. Young fellows to Nifi Yanko. Losia Elohim Yawar with a after 5 years. Now, who am I going to if you can put me down? None. Come on, show some the Kankali line on the top of Ghana. Only man when I King Apostle Okon Agyeman. Me say, Ja. Rastafari himself Kumabe Kalmawe. Baba Janaya is Sata. The eye of an Ethiopia Kumabe Kalmawe Atela. I mana pio. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu Ahad. Allahu Samad.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Apostle Shalom. Yahweh Shalom. Hey, yam papa krupe. Ya feel papa. The Elohim Yahweh. Unshra and working careful past the cheapest measure. Of Lemmy your being given apostle Elohim Yahweh I not dom. My yet to me could do a satellite. Amen. Abba, Elohim Yahweh Yodin. Amen. Then many a diablo. The apostle then no baby, I'm copu new. Crambofum. Yina na mitrao de machinchi or soon baby. Because Hindu Nadina account or body dom and watch me. I was living your 7 days Sabbath. Tindan apostle, maybe about. Oh, yeah. Na me ka Hindu me recite Hindu west wa apostle abeya wama en na be me enhu de dia me kan na yampa anso Elohim Islanka no yi watch me fi dem adini na ho apostle straight up nda wasem no u first punch en pony asmen de buy no first punch in pony our new satellite first punch apostle body inshallah amen amen na nipa mo wa kra de nipa nim de ade wonyi na na Elohim Yahweh oben won to hwe won ma me yele tremen chen si jana me kasi na me sine ye kwa so bi aso atobut wo atobut osofu na to swimming pool e no bo nipa su wom na de a wo de aye me yele na otibi nchen he ya insu a swimming pool a ma me yele wanom o kaniti hyensu mu na wa wo ni tim netiko na ni hyensu mu na onum bi to tedo oble nipa su hu de nipa no ya hom ahom na ohom nti wodna hyensu na de oyi niti no da swimming pool na onum bi nipa o niti yanye nipa ankasa dan nipa yanye gondan aba na Islanka board de in the quotation ahwego hina obi abetas ni di wom yeah asofo o common sense fo kwan o obehu de Elohim Yahweh ben wo the new satellite the apostle ma san hu anya hu mu kakra bi de afina the whole world obi a behwehwe wachiri kwan na obesom Nyankopon Elohim Yahweh no nkramofu ina aka hu bi na Ghana ha de apostle we yan komhye o sande mi hu echichiri de nipa beble wodi wachi na now ma say hu de nkambofu ina aka hu bi obia gwan abeje ne krankwa Elohim Yahweh mfamu ndu achiri wo Nazareni ya shwo mezi mi mu wo flami ya obingi man bye bye yes oh yes ko bo so swimming pool o no me say yes oba de hu yemabo adwuma nankasa no obi apeso yen sadi onankasa pe nya di creator ne pe na ya ma ho na ka me ba swimming pool asubo me se wo ama sofo wadu akonu nso mu 1 2 3 eja oba zugungun watwa heaven na Jamaica ngura mu oba ni wo de nyabotre no why do akonu bucketing unso asofo de nsa bo nso ma yo mama so na mo hin na mo ko na mo kasi Yesu oti bottle mo hello bacho di me be akasa free Adiodi fulo so ntumi aya no apostle ba ya wa ba ye apostle mesi minye wudeni ada otufofo asofo ntumi anya no apostle ba ya wa ba yu apostle mesi yenye wudeni ada Ghana abofo ntumi anya no apostle ba ya wa ba ye apostle yenye wudeni Apostle Philemon Oko Agyeman, the originator one, the dynamic preacher, Mr. My Bible Nankasa. Amen. Hey, amen. NKWAGYESEM back again. Amen.
apostle obadi alone ya wone no do ba na azima ze yo nshira pastor Mensa don na na dum ne hu mo brodo emesi se aya asa na ya be satellite do papa ma ye wa ini size Antonu ko bi ewu ko sia this way enye bi fufuri nsi bi wa so edemu na asɔre mba nsuo brodo prekese kekedura kwankyere ni hina enye bi aso edwuma obade elo nwia wone wore ye no obradwe na ntase do Peter edwuma na livi ya we odija no ya so meza edija no papa de musini bia no mo wu mu na ugudare ale ya no ya so meza ya gina se frisi Peter do ano na ewie yimbiri nsu ya so meza wa so de siwodo eme ewie yimbiri ale NKWAGYESEM and topic no ase nimpa akwa da obade elo nwia we nim ya benteba akwa abrabo ben na melogbo obokwa akoda obade ya we nim de bia meka dai sankamele menhia woda ka bewu de dadam ke munwu kura mpode na anka mu anka memo kwa aka gini da anka dos my beti hey apostle obade livi ya wo a onshiro papa ya shomeza ya nembe no the same thing in the ways one day ko bia ni mi dai NKWAGYESEM no Tuesday Thursday na Sunday we pay Homeda anaju live ya we nshiro membe na ma mbodo mempe ya na papa muntum na di fatrofo na waye wadwen na wobeta na apostle OKOH mala me ka che won da miss live ya wo ni nse wonu do wada mumbu akwanche na nkwase de na mbalada wo ye nti no na medu mede bia meda mo mempe ya meka dai anya sasa abansam gudu fususu gbansama ne bona anya ne bona ni mpa bon oba kamodo oba ka apostle OKOH no do miss live ya wo so otwe ne butu okwe de ne ba asa ontutu nkonka sha Holland wona bridge kase na ase apostle Philemon OKOH enyimbi obade elo nyawe onyawo kase amen ya fa last two na ya go na ya brother ya brother so hello ba jodi be ya kase free muntintim mamu himda monko so nyame adwuma yeyimo na mu brele nye kwada na mu benya ka tuapa. Be steadfast and immovable, abiding in the work of the Lord. Your labor won't be in vain, and your reward will be great. Apostle OKOH, Awurade Nyankopɔn onhyirawo. Pasache, Pastor nyame onya mukase pa. Kopim se de mu bedru heaven. Efisa adwuma no de mo aye ni nyina. Tia so bi de so tia asase so a onti Apostle OKOH mangana. Nyame ontwe akramra. Efisa wasem asem a wode ba no nya wodea. Nyame asem. Da bia o ma no ye flesh. O ma asem no ye mono. Ya judi. Say do what akọ heaven. Nyame ontre wa hye mwate. Da bi papa bi kai osin ya funa wo no so o maame afirim. Na nso Awurade Nyankopɔn hunu no mabo efise wo de ade papa aba. Apostle, me question ni say babu kuro ya na manfo nyina kani. Wo de egutimo na ne obi kura biem kura no wo kan a na oto papa so. Nyame wo hunu ye mabo pa. Okay, kan Proverbs 9:9 no a o say to nyansa fofo no be ko so ahunu nyansa nipa bebre wo ho a o te aso 7 no wo bunu agu wasom obi wo kan okure pa na ono dan no ono ankasa de na adwene dan no enkosi da ben Awurade Nyankopɔn ohun ye mobɔ pa Awurade Nyankopɔn ohun ye mobɔ mene mabusua nyina ye ho ye efrem data young was Spain Barcelona Spain for Coswetio me ko adwuma nura dia obo na me na fa me me ko adwuma no na metie ya kopesa ne esiye na me onyo kase pa me da mana ni fo nyina wa dia dum fa mo so yasene me da livia wasafo manyina wo wi asafa na nyina ase
anyone coming to baby amity. A winshire US for Canada for France for Belgium for Italy for Germany for UK for Spain for Holland for Australia for Libya ourselves for South Africa. Oba di enhyira mu nyinaa mi mu di amenka yawe ana mo de mani ato nanim sɛ mo pagya na asɛm yɛ mo modern yɛ spread message no yɛ daniel sa edigu yɛ bo a enya ho akontapa bu oba di enhyira mu bebre na nyama akoma so ade Libya we Ghana fo won so hey maye bi e we enhyira mu amen binti mu bo branches ni na we are more than 100 branches. Yawe nshiramu. Amen. Mene fieka. Men family wiye. Asamna ba wonchen. Aba. Ososo masene. Nam etiefu a etie me no omunhira emra woso. What kind the book of Job 29 verse 13. Verse 13. What's it? Was the oya ira? The oya ira no. Ni nshira ba me so. Bo modena ni nshira amra woso wate. Mosu sponsor na nshira mara wo so bi ketua bi ensa ni pehwe mo bia ka so wan kakra was station ni so tana na yizo kaya nimia ya we nshira no nyo bia kuma so adema asam na ba won chai won pai odi ehia won so be no na be sere bon fache na de wo se wo ye no enye no watwe mo afiri ede nkwaje ebe open doors on the amount. Ya mama of favor, no break disappointment to your life. When Doba Nazarene is here, the dominant. Amen. Pastor Mensa to us. You apostle body, you will show when he said, Power, you are doing your man saying in our order for. Wow, won't you? I was 7 years. Your digital platform, yes, our satellite platform. Sanity, pepe. Ha, to scan it, Obachi. Yes. 7 years TV. Sanity. Yeah. You know what? Yes, as a for and Kenya living your 70 Sabbath assemblies. Asafu ye wo baby biara bibi ase afa na nyina asafu bi e wo ho orofo hye so se bia wo amano na baby biara wo biara asafu yi person ye hwibo mu no de kan fa ye main WhatsApp contact no WhatsApp group contact no e 0244183399 o fa na me ya de hia ne se wo de udin any kura wo so no na fa taxi ne mfa enkan ye WhatsApp platform no ehun ttt na wo so nya chefa biara enam wi mu or for Saran sooner as a free who amanoni so a bomodian say amanoni branches no so would do dinny bar near the wire then aka the branch ku and as a crew was one yet woo aka one kama na me cow say and NKWAGYESEM jumedi or for a jumedi be or trading pon yankuponam na ko AGYEMANG so edi sachra and mebuno a few Akwan monisu 80 shillings so say jumedi apostle point mo say kitwe bi no is sa so bomodian na fa mu abi na fa support dwumedie esan say Bible says one small senkani obedi ko kasempa no eti apostle ni number ni 0242327172 and one a guni dina say kama no and say 0207211337 bomodian fa phone no kitwe bi nso fa bibi boa na fa push dwumedie wa hwe ene asemi a hwe de ofreye na say eyo nunti sana me yo nunti no Nyankopon asoma na ko ha anka efiada de NKWAGYESEM anka entensi na mu yawe prepare se na ene na ko amra no meyi sa bra no free eye ni ohawanka okoto mu no enna bomodi ha na sojumedi mu na wonso oboade ni remfree ni wasifo de biarada number ni 0242 327172 and as 0207 211-337. Bomodia, ebia na upesa ode umuano, efa bank account and I say, dey, Bomodia, account number so, EcoBank Ghana, account name no, Philemon Opu AGYEMANG, account number, and one that screen so no, 144-1450-903. Bomodia, na sojumedi mu, odofo, na oboade ni remfree ni wasi for the birada. Na me cow say auto fix. Na me cow say bomodian say eye aboafo a wono mo eso dwumedi mu no ye do wasi pi
or we don't want to see cheesy for cheesy pizza cheesy pizza but when you walk about the p and cry ha but more now you're more chili Akwan now so baby eto order for Mr. B but more living yawe asafu yawe ya domoa ochina ye kwa sorry if we are see afani ye kwa sorry baby biara kumasi ye wo baby biara wo ho e bia wo pese asafu ni bi eba kura woti so wo pese bi ba ho no mu a but more fire WhatsApp number no text here and I say 0244 609545 WhatsApp number no so 0244 183399 fana mesi na frey na you chiko mona asafo ni bi nye den embra unsu crowd so no na wanya bi akọ so what you see bomode na follow NKWAGYESEM dwumedi e wo ye social media platform so Facebook Apostle Akwan follow no YouTube Apostle Akwan Twitter the Apostles House Instagram Apostle Akwan bomode na di echi na mem ma ring free say obe subscribe to ye YouTube page no de be na bribia etomo a na wenya notification kama order for Mr. 7DS GH television aboade adum aboafo bi adaroma wo aboa ma 7DS say wo satellite ene na edem enti bomodi ase o satellite decoder no wo de so scanning edem baby biara ubenya 7DS GH television ebia ne scanning na de ade ebia ofane any difficulties are bomodi ase ubefre 7DS your main office line no ufra ye be ma technician papa na wababa boa ma won so won san den aka would enye din scanning won sabe den ebe kan and one is say abedaso odi ahwehwem abedaso na so wanya 7DS NKWAGYESEM dwumedi na wa den wa hwe bi kama order for me sa e kai obiom obade adom tema community 3 site B obade adom china ye kwasore wo tema ni utamba nkuma ehimfa nungwa teshin wetumi ayeden ehye wo hospital wetumi ehye wo obade adom china ye hye mu na ya sore e wo ho ye onkrabata pi fire number no ufra na ye no atwetwe enkomo me kaw se NKWAGYESEM apostle ku wosikitwe bi ni hwa isa ede na wotwen sonasin na bribia onfa ensempa boni beka se undiluted word of God onfa mrel obade nshiraw se wodwen dwumedi hu apostle ku ya wo nshiraw pi enfa mai Pastor Mensa Pastor Chobade nsham bebre no nyina akoma so ade mai adofo masempa na ba wonchen di asem nechi bo humpai ufodi bia asem ne yesekai etwa wa ne wa mia ukro sembo itobade ya wenhwe so amen na sabre a wo hwe mi fi na wo hwe mi a obade ya dom a onso bo nu bia mane no onso search 7DS TV na be NKWAGYESEM eti obade nshira bebre onye wakoma so ade mfama mo so na YouTube na mo se mo nsan kame no ye block me but me no matter be careful to we are ye kura be say bi obade adom ya saba na won ye sa mo nya o eja ne hyewa wa obetwura akoma to boa omusu nsem so obvious to obade nhyira ye nyina ya we anyobi akoma so ade ma ade asa ye wan hwe so onye wakoma so ade ma asam na ba won che no omo ogie mmere mu ma won doba nazire me zi edima adom nti amen bye order for sabre witi